social live on Facebook no so I men share down fan wo mu sa. I men share down fan wo. I na media to form. Ana mo se media wo still na media wo wo hu. Men fan wo mu sa. Ene mejeje mu. Ma first say aden aden. Abo say what dress say? I ma first ye ka ya ma men fan wo mu kakra mesrew. Memo akwaba mawa ha eba Akoma 87.9 so Akoma mu Nsem dwumadie enanana ya matena se meni mebedwafo ye de eba besom wo ehimfa na otime nka free ehimfa na otime ni free wie memma akwaba ema aha strong konsokra mesraw wo Facebook live no so ya share na obi nsoso enya bi enhwe sanso na YouTube no obetimi a share mo amotimo TV no ho no obetimi a change channel no dia na ese remote no so o ma volume nko asanso na radio no do nsabeka na umia na fruma no so ama watsemeni yie emfa wonsa nka kopem se me free so no obi nsoso aba beto so enti ma mente onka o Facebook no so YouTube ni yedam sanso na maye soko fe eda onua TV so me ma me wo mi o na nabila na kan ye asi ya o ma me wo bo so me nkono ana se edumienu bo so me nkono pepepepe ya ho ofe na na nyame de ehira me minim se won so so nyankopon ehira o ma bedwafo o mo ho aye fe eno mu rafia ha etumi baabi agemefo ehia papa sofo a ene me ya sure se papa nkobi ma ozi Nko bi be yo sei say na ho aye fe dodo ai me ho fe dodo minim na bia be ka ho me wan kan fo me kra me ameka ho minim na no me ankasa me sei e bia be ka ho o designer no the way wasi adwudwi atare na ma ne fata wo no ekoye ene ho aye akono me ya sure say o dress wie na mama ka se nka ene mafo na ka quickie ansanka wa ba meboa wanka life pie life o fe mama zura ha na mzi mama jama ye kakra mama ye jama ye mintimi jama ye kakra mintimi o ba ya sabi oba ho fe sabi papa bi onti ase cheza o nyama ye moko ameko chese ye o wa ye fe medase o wa ye fe pa medase na oni ma ade ya emame aho keka se ade china me ba adwuma de mama ni je mama mura pa ye se me ba be hia mo na me hu se ma bedwafo ne mo eya na eye mani ji keke eye ma hohoahoa eya na se me vema ba sa nyame hase nyame o me sorry na me program ne be simitri na me hu se kwensa bita machi papa sofota machi me san wa to me baby age me girls prefect wa ha brotherhood for boys prefect nso wa ha na mani age ankasa rap production room ho nso so a producer ye na adwuma na jarasta ya oboy asudwe wo fie ha yi ono so so de ne de nenam fa ya na nyame animonyam aye kese ankasa se bibi e koso wa na kan se e calculating sa pai o sa de so men fa pai na so so Reverend Sia apai life eno wa ye fe pa o wa ye fe dress na e fanta bruta pa e broso e ofi factory e dey ofi factory dressing no e bonded e sundead Reverend Sia apai your guy rough the road is already clear and my God is Tokonadu when he talks he does papa why ni nyina Peggy nana ya bibi ekoso nyame adom bibi aboko nyame adom etiefo de nra mo petie na feedback naba na chese enra ye wie show no empanyimfo eni abrante eni ababa wait nine meka
problem enra na ye try say e solve e wa hanom sei no ye bobo ho aka ho nsem aye wie ye ne abrantie no etena ase mpanyimfo ene ne kasa edwuma mu ha mpanyimfo Queen Sabi Reverend Sia Apai ene Papa Je ye nyina ye ne tena ase a chese ye mpanyimfo e ka ho ye ne abrantie ni ababa wa ne di nkomo na ansa na mede die kosi ye ba ye ma me nko Papa Jesu boys prefect Obaya eh ade ene de ade say what so emiem Dabi say me ba adwuma akwanya ko bolo pa na ye wo nkra bre mu anka bank adwuma be fata wo o mai bi da o why bank adwuma ji susu Dabi me adwuma na du ba bi na ka chama jane say enye madwuma emoa me ye me ka choma say na ji susu ana Dabi na ye dey na me a sales person sales na kwa bontin ye kwa bontin ko nyankofo kasa ebie account mankofo Dabi me kasa ote anim oh say we teller na say enye no kwa na bank adwuma o yeah bank adwuma ye wonema bebre wo enye say wo kwoti so bi te counter chini kwa na mo respect counter for ne chen omom kwa out no ba omom kwa bontin so no kofa sika ba o omo ne ko bie account no ye adwuma ni nyina kofa big companies at the bank no yes and omo ye direct sales executives omo de omo buy ho direct omo no wa be deal what you say one more thing me da nyame ase pa me da say and na de chese mo be medame ba so wa fe o be se mashada yeah and nyame yi kire me se mo be medame o costume ne o color no a blended nice pa yeah enti no we o style no so fe oh okay yes mu yes we yes mu yes okay abeka me din no ho me de order kan ho na mafa yes mu yes Anra asema ye wie ye ni abrante ne ka be tiefo ye ni abrante ne tena ase na oka se o tro ne consent bebre concerning lady ne so ye virgin na no so onye virgin ni ade nti de ekosi ya ne se ye ka che o se fie ha de o ba de ye bua so no ye bebie so no kra bia hinta bia no yen ye bema wa bie de wo mpese obeka no so ye bo ababa wa na ese de ekosi ya ne se o se owo JHS1 no na o ko school na obi eto ne mona me kire se obi repu no enti no ne ma me ka kire ne se hwe na wa amoso ankire obi ye ne ntam kese abusuafo munim se we die enye ono ane pe eno ne be ma no nka one ne kodae me ma dwenkire pe de ababa wa ne ka no nti abrante ni so timide enu sie onu no ne betena ne lifetime mono nso so no kwasem ne se obehia ababaawa no woni serious girlfriend a one ne te na emom lady ni car so ye virgin no enne man na ni je no ho okoye no ho ade na se wonya anya virgin na obi atimu dade a ene na o call back to ne girl no jan ho ko ware ye nti no kwasem se ye ka so do ba bi dem no kre oda baba wa ne dem na mom pa so be ware ne wedded wife ne de on ware ni biem ti yen ye mom ne ase de enya ho ye ni nanim ko ababa wa ne busua ho na de on beji ni bia wo ntua no mu ntwitwa aware ne ase de ye ntimi ni nanim ti on kofa ne mpanyimfo a woni omo ekokwaji aware no onko no monko onko feye ento aye so de ombeji no se de ombeye den o ende ye chira enti no na etiefo feedback a ebaye no papa apai Reverend Sia Apai life eno mo kan bia brante ne se warea na on ware biem mo kan bia wo se warea na on ware biem on se ye wo mu na se wiase aye wo no sabe onyankopon edi onipa bi ape odi amano so ho ntino se yaka bi wo nimdie mu azene mu nyansa mu afutuo mu enkyerɛkyerɛ mu na se stella no ɔso wontia on nete na ade ho ana nokora nso a na di from beginning no se ɔso ontia se a meme de menene ya adwun because the asase ye ka ema asumdue eye adwuma no okay according to Matthew chapter 5
Bible say enhyira ene opatafo. Enti ye de ya dwen say problem bi esi on temo no. Ye be pata ama asomdwe aye adwuma. But because of no bia anya adwuma no so ntia dia. The obeka bia no ye ni bibia ka. Papa lady no wama yense sifom. Wama yense sifom pa. Wama yense sifom. Mimi hu ne se o de mama nko Queen Sabi ho Queen Obapa enu a wo de niema bebre ye mfato ho e ma brantie se wo ne te kra na obi repu na de obeka bi abrantie na obo na adwim de o kan ye bia ni ho no ma efe mo si jaya na wo jai ane sede na papa sofo kano epe no eye obi ape wo ntimi nye obi pe emfa ma no na efa baabi no abrantie na anya ade nanso ye onkrofo bi o ha se wutwa ne kontompo ketekete kra wo beye ne tamfo kopem de obewu sa akoma ne bi ne kura abrantie ba mama me de nka me hu ne se ababa wa no ye virgin se nya ne pe na obi ne daaye oh wonya virgin na ye rape ai se wo kofesika na se wo fro wa wo to obofro kofa anase ye pagya auto e ma akofa ni nya ya asembe ya ukofa sika ane enti edie bia ye die so far as wo bia ko na kosu akuma no akofa fechire ne da ne de won ka virgin for ho edie na ye so ye virgin hwensuanso a ye repi wo no edebre wo on se be ma ne kase wagya ne kudanda obi timi praw na ekuro no wonim se ma ye mu ene yase kuro na enwu ntamo fi sem frama bia emfa ho ana eja okudanda saa ma wodi anyini mo ampe ho asem nka na batanfo bi so ya no mutiseni ya na medwene batanfo bi a minim adwene da wo mutirim de otimi ka kya ne ba na se mani ka kya obasa won kan anuntum enti so obefa wo ben wodi yadli kasie bi aye wo ba no onka na nuntum na emom onto ne bomfansa asankrofo aka we ya tirim odi o maame no esuboni woni ti maame ne nye papa asem we ya disie debi wo bie di wo ba wu se ya na menti o mase si se na ne bre brisika ye bo sika bi shos menye mfa nkoka madwuma sika mo enye shep dia kwa wie wo ba no ene boys na aba ne de wo matinskele o adwene no atinskele mama papa je wini ye me na me ka kire wo nso oban no ka wo masua de ene mem ana ho wo masua de wo masua bo fe ma ne mema no om de ahyehye adwuma no monam se wo ma adwuma adi wa hyehye na adi ono a ai ada na so be ka se me ye virgin wo ye hwan virgin e bi kura first day no pra wo no aka wonu oto ma mpanyimfo yeso so esi enim de ye ka ne nyina firi oba bone wo yo oba bone madwa ne papa style bia me ya ka bi ma ni nyina oh say o se depend tete ho papa de papa je no bo mama e twa ba boye say na we esa wa fa ho tetin so wadi nkunim wa wonim semre bi me hu story bi wo ba ni dudo nyame ye mani kosua ni krusu afa nachi woni be ma bi ye nice ne boyfriend no miss me tifie na me su se adan no obi ba mo de asem hye ni sei I was very emotional about the story. I said there mama police ni ewe ni o say mesra mo meka nokre nam toms nokre be na obeka e de ebiem ya boss mi so be 4 days o gay yi sit da want me fani kunachi say nkola mi enukura o ma wonan eto aso no wonne ne boyfriend no e na wo ye mama ene ye nko papa Jesu e na Nsem ma ba munhwe yi o what omo de Nsem sie papa Je wo bu oni oba ya amfa me bo mama ye do ama dedi ka mama nchia etiefo Jesu enura on say I think say Friday no ene enura nya na bebia me jana na me jina yeah because me how any oba no hwe ne body language any facial expression
me say ato no so ko be ma ne te ha no what the vim ne vigor na e kasa but oba na to no so na me say no bibi o me ka che o say be ma ne bie puna ma say kanokre na oba se age obiom who defend it what you say who defend it etika wunya kukuduro na wo kasa che be ma ne say oh we dey na ka obi repo me na me nim say if you omenye biom na so o kan ye no oja no yaniki oba ya nokre de prekope what you say nokre prekope nokre ma akoma ye den eto be ma ne hu ade ono so be ma say when experience of virgin break him wa virgin for na experience on how is it here obe ka ye no a oba bi frɛ say no o ye virgin na ne kunu break no na anye da kope etwa so kakranka because na pains ni guso aye den yes because pains wom na so wo de ba ko mienu miasa pe hey ebie tom se tombo se na so foka ye no emu abie na je say bibi wo ho afa ni ye kokotena ase a wo ba be ka no kra hu se bibi aware na du no e ba be gu no e na wo be ka no kra enka we e simple issue matire fiere maka masem boko o ma be ma na hu na ka sem na sem ko ene de wo ni akwa kosi efunu ne abie eni awai efunu ne bie e na be ma no so no e na gini ja e no nim se na hihye ne fa o se aware na onye den on ware biom e dey na betimi aye because one kan kura nche na medika ka che say oni be ma e kwa kohia ana woni oba kwa kohia mani hu no kure because no kure no e na de okutwa ntro ne na daache okohu no kure na what disappoint no na me kasa che ma me fo na mumma ko situation bi mu a na mo katakata so ofie no ye wo ma bebre a omo wa ware ase a omo problem omo na omo kunu mu na eko a efi omo ma me no because mo frabre ni bi si ya omo kata so ya nhwe ansolve am akora no be ma bi ti ho oni ne yire pawo omo nyai all because of say obi repo akora ni kwara bem wa say ni womb ye kan fie kata so ya nhwe the medications am fight am akora no ansolve problem na ma no ene aye issue oba no timi mia mu kan sache en kan kire be ma no ene ye ko yes ene ye fa ha ene ye ko ha ene ye ra ha ene ye ko mpaibo ene ye num oyo awodo bebrebe ni nya ja no kre ba kope pa beginning no timi pai mu ka kire na opa obeji opa so na onje a won faith oba bia fa enti oba ne de ya oba ya onu a na koso na ware sa ware ne gu a eno ne fon so eno na college ni be say na me tie oba ba me ye bema minim how is it here tena me gina oba no so me hu say na bibi wo hon mo so na sa wo no hu ye mi hu ye bia to da na o say bin to me da but ne esi ne no bibi ti ene ye twa bibi hu a ne de ya dance na pegi de ontimi mpagya ni ti o so wa fere asamba nya botre pegi ntimi mpagya ni oba ya me ka just pegi asamba nya botre wo kwa magazine akwa akoto both and not na adi ababe ma no so virgin dey am so nya lady na nko be kwa na so am ka say bema bia ni gise nko be ware oba obi amfa ne sanka ne da oba on kan suda enka bema bia ne peno no what you say na mo mama yes but e ba ni say ya na akwa disappointment it guy no odo wo mo ba na afri ni mu because one kan okre anchire no Peggy nana ya eni o enye she eni o enye she na asemi enra de wezi koye no afa lady ni pe mu kan ye no na ya wo kan no kre no oso wo ja no one kan no kre oso wo ja no but minim the reason why a boy no oye solely interested say ope your friend say virgin aware abra wan kasa mo nye virgin eya kwankyere bi na sofu bi a kyere ne se onkope virgin ne ntina na obedi ye wa abrabo mu ana obewe ne jackpot bi ana obenya visa bi because minim de nta wa brante wunye virgin na still a wo se chinchina virgin a wo yeden wo de wo pe enra kola bi se be ma no ye virginity what you say wan ka no kre ai wan ka no kre ba odu mpanyimfo no hwe bebie ko na wo se opam ka no kre so for apai ne kasa wo se dabi mama ne kasa wo se dabi me kai se ye chief producer bila ne kasa chinchina wo se o ne ntina na che se be ma na kasa no na onno oba no odo ho eyentiase odo sika na ho brase ne de kwa aware ni nyina aga yi wo bi sika no ni bi kwasa ne ma miensa aka de owo bi chinchina wo so mpe no enti se wo jana me de meka che me nua ba ne se bibia nka echi man wa abrabom
enye wonu nko na wo maame wo no se ombe ware wo wiase a wo baaye ebi kura na wonnim aware na wo kom de eden kwa wie wo enti so wo so wo mpena meka kire ne se uso omu nkofie na omu na ebusuafo nkotena se so omu kwa na amaka mesre menua ba ne se ontos wo de wo ye biemu na wonto ne bo bia na ne buafo bi wo baabi na brane na nyede enye nso ye mane nkosu abrante we hu na wono de ombu ne pana wonko eda bi bedu mo be hia difo mi hu ne se yenua ma no eya yempa mu nka nokre no kra bi a wo sha wo ne bema etena na so chire oba be hu ye ensem bebre no eya ye nka no kra no na ye njai se ye kata so me reputation nti manimonyam nti menye no kra bi a na ese meka ye nsusu nkata nsem so na ye mpa mu enka no kra no se ne esitie ya no kra bi wo ha ye ntam kese in life no ho be manya warewa ntam kese bi ani ho yeah in life your secret is your power me daso gina baby me gina enye nsem nyina na wo se wo pa mu ka asem bi wo ho no ma the moment na wo be kaya na se wo be ka no wan kasa kra e bring you down eni kwansa asem bi wo ho no ma wo se repeat wo life mu kra eni te ka bibi se let it go. Okay. Asem ne si bra na nyame ne wo na wo honom aden na wo se me beka che wo se me kura mi so wo bi ne me dai na wo de aye den enu ntina mi bi se boy no e de ba de pote na obi se won fa virgin ne ntina na ni abrese chinchina wo pe virgin ne natena me da se Peggy ewie se me ne Peggy ye ho aye wo fe me ka makeup na eye beauty diva salon ono na wasiesie ye kama why makeup and asan style ye ti fe or Atonsu High School Junction honoma obetimi a friend was 0243 680794 0243 68807994 0243 680794 obetimi a friend no mesra o how be o asem bi se bi be ma bi how oba bi how asem bi kire wo so ankasa ope anu yi ope ho nsem bi sa ope se etiefo boaw na ye nso so ye kan wa asem bi ma wa mesra e ya afre was 0530 0530507849 0530507849 patro me bono enkokrafo number me producer say bono me diem me classmate fo ni tie eye 05 30 50 78 49 nana say no ano no mo classmate fo de no 05 30 50 74 48 me patro obetimi afre sa number yi so afei ai chiben wa video ni pa na asem a ye betie chese emuodu abawa na wansusu bra wanim kakra eya kasagu mic no ma me wate ate o space idie wansusu that's it hey mo bo life na we ya brand ben no dunkwa ofe brand bacha mo krom ani ho mo dege mo ho mo jimani hey space idie ma me ve me na asa mo no usura na bacha da bi nso asa ovem wo fom mame da bi ana me vem wo fom ana da bi ma me vem no ana bacha ye bi ka ho mame me mo akwa aba ye na ye bodu nko ofe nkomo ai obia ya asuti o ye nko me pa cho ye fe bi Sarah we ka safidu nka ofe mini ablanti bi tnae 8 years nie oso be ware me wan ware me na wako wale oba afufuro oko wale oba no so me bisa o se menwale ye na me ko TikTok me ko na me ko hu mu wedding pictures na me twen ni nyina na me dey say ni be ma ni say o so nwale ye no pictures ni nie na me try say I'm happy for you
Nti o friend bisa me say aden tina e comment section no ai e no bisa me say aden tina me yeden me say I'm happy for you am so many agi amamo eni yetwa aso nti ni 3 days e wo mu ana o say ni yele say me ma kwotwe ni pictures e no so o ka chen so e no kre me twen me di sen no nti o say me frɛ girl na me nyede me pɛ girl na cha o say makoni TikTok profile kwotwe ni pictures e na me see you mate nti be frɛ girl so on the pictures me na me kwotwe ye by na ni kun still o so onye ni wedding e na ma be hu no kre na matwe e no see you nti aja na me TikTok me na me TikTok nti one day night me da ho me ho ana girl no wa ye ni nsase e de ama me wo TikTok na sa TikTok di obi a posti na de no ye say o de to me page mu ma me direct na o say me hu say me ana o ye den o de to no ni page ana so o de send me a me page mu enye say bi a TikTok bi be hu o de ma me direct no ye o say nti na eno ase e kire say na me nti ase na ma be ma ne voice message say gay na send me ade bi me nti ase na say no o ye me no na che so o ye me ana say e bia o ye so ma me ana ase den enti bisa gay ni say boni be na maye no nkyere mase so wan kyere mase a me fa ne hu nche because of oba ye ma so le mfi makonya so ma so le fi makonya ni so ama ne se betena ho one wo nete me ha mo me misa mo hwe one wo nete opa e na wo ba me ho eno ehu hia me nti eyi no de ase ne me de me ye den me nti ase enti me na me mensis mo so wan kyere mase a me boni dua ena me so ka che be ma ni se ebia de me madwen susu no enya sa na adwen den e kire nti won ka che so on kire mase na be ma ni say you wati obebi sa no nti ano papa me wo ho ena be ma ni frɛ me say la jimifo okosia ba uyo oba ye de obobla na me say obla na ma ye den nti obi se nu sa na we ya tem didi na me say obla nipa ni di matem nti me kasa ma ye bo no de wo na wo ti ase kire mase o si me mejimi TikTok na me call ho no me koye den ho wa ma me warning say ma me ko TikTok ni Facebook ana no wa ma warning say ma me nko ho me mbie TikTok da bi na Facebook ma me nko ho said dent ni reasons na say o say ma me nko ho reason odi ma me ne sha ase ni nyina de odi ahye me no no say me nko Facebook me nko ho me nko TikTok ma me nko ho na wen bisa ne say be ma ene mafo ho na esua ade ye hwehwehwe ne ma de bi gi yani adan na wo mpese mekọ ho o se ma me nko na mekọ ho no ma me de me pick oto bi abemma bi betimi apam wo Facebook ni nyama nti ompe na me see you nti aba ni sa no yiye me ase wan ma me right say me nko na me see o bla onu na mo ho no nti me kọ ho bia ma ye boni ana o me ke na bla ye didi matem enye izie ne wan fan spare me o ye me aka che me say me nyo oba ye di ni bobla afina wa be nyo oba papa o di ni ba be den e be bobla na me see o bla de o ka ni de me fro maame aka ache ne se ni se na ye den e ko me testino o na ma message say metimi afre maame na me pe bia me nka na me fre maame ni so ma me pa cho oba no de si a adika kra na o ye ma adika kra na maame ni ka chere me se ni ba ni se oni mi ejai ta ma me fa ye fran me kwa awo so me ko we akwale ni free mu no that day no ni mi jai ye one no me ni nyemu ye okay ena ye fa akwala ye tam anso ena me kwa omuma medu ma me wo akwara ne that time na we hu se wa ware na me hu se wa ware enti ye ya wa na pressure ene ma ende be pressure ne ma akwala no so yes because of still no on kan dokra nya den enchile me okay enti ma me ni ka che me se ni ba no aka che so ni mi jai ni ba na fe ne so ni mi jai enti oni me si o ma no kura ni nya mi no ba o mu start sala ekulampo anye ye kro na o ye adwuma wo boode ofre manager 3 times e ma me ko ho no mo okay enti oba no sala ye mo me ko ho Ibrahim mu ye enu anu me ko ho e ma me ko da ho no mo enti o mu misa again say dey no ofre be ma ni say TV na say no na me wo hobby o ka che again say that the conference call am so bla da be na me ni wa ye conference call ni gay kasa ofre me esim enti enye conference call na me da dem ho e na ofre papa no o mi kana gay nso say Sela jimifo Sela wabodam ohu una waye ejuma ama na e de abawale me unjimi anka onye ejuma for 8 years e ma ne in fact 3 weeks e mehu no e mewale no aden woni ne ye ejuma ben okay me ohu me no okwa site onya me fie
site oye de oye mechanic or repair excavators. Oh okay. Oko onya me fie. Mining site excavators. Baby obenya adwuma bia onya me fie. Oni me na ekọ neba. Na eno na ya na wo ye da adwuma. Onso repair bia na. Say ekwai bia na say nkwala na nko bi na me ni mienu a. Oyi niam ni go na ma me sandpaper say la twiwe hu ma me. Say la twitwi tools no. Say la you tools ma me. E just say na osuma me wo ho. Eni asa wo hu adwuma. Oh. You say excavators was so betimi a repair ka. And I mean to me by me hu bi eni so. Wo hu ani so. Nti and the site die me ka say blame me ni na ko site and the 1 year near me ni ko site. Okay. Na chance na me ko hu bla na use taxi. Okay. And ya taxi ni private. Nyame adom. Ya tot private mienu aka ho. Okay. And a praga ba ako. Okay. Or the private ba ako so de akoji asase wa Accra. Praga no so waton. Se se o so on pemi biom. Mebusua nso a wanfa me ankomo mebusua say oni mi ejai Okoji wa abusua ho. Okoji mi webusua ho okoturu mi tiensa eji li so be ye me ho ade Okobo na say okoye knocking. Yes Emma abusua ni nyina omo nyina ya awe se me ni na eden ete nti oye knocking ni wi ansa wo fa afuro no na me find say last year because of me akwala no June mu ho na me wa akwala ma ni free mu. Oh okay nti ebrebe na hu so wakwaware a wa ma wa mane menye mo ya menya 3 months. Oh okay na ni nkwala o chiro mu adwuma eni omu nyina akọ ye village ho nti me ni nkwala na ekoefu na mo say Easter Sera ye be ka ansem achiro na me suyo na o si master akọ wale o enkwala yi na me si o si master akọ wale ge ni wo bo ase ho na waka achire ge ni se me papa ye kokọ hweso ni ma no wabedo anka efu o ye ho wado koku nti me papa na ehwe so na me papa de me ache no so ni mentena nti nkwala ne kan no me ko ofia mfa me papa se da asemi se na nkwala na ko me papa se ma me mfa anya asem ene nkwala na asan so ka kire me maame se di esinie me papa bo blantie bo ne bo na se me nwale ye asem we be ye ntokwa oni me ntokwa menyim ni nyina no buru mu nue nyina afem e wa asem we se nkwala no abetwa intratu ni so me se obla kan dokro no ho ntow kan okra si hey la lai on kan okre nti enye pictures na me ko hu wo TikTok aka me da so ne neti aka me hu se wa yeden wa wale o kan so on wale ye enti me bisa se ebre ben wonyem na wo be hu se enkwala ne te ho kire o se wa ware no ebre ben na wo be confirm se no krema kwa TikTok ade na enie wa ware ampa e na odi sie me ebre ben last 2 weeks ya na me hu ye 2 weeks ya na me hu se 2 weeks ya na me ko TikTok no na me nko ho na me ko ya me ko hu ye enti efri ho no man kra ne kan ye nyina na moda so dwam a se sata na me nyim na 8 years na one ne tena ye no enti na watimi ne nananti 8 years den na esi ne ho kwan so obeye wo ho ade na wo da suban bi boni bi edi nti a won ware o ana den ne reason ne say na won ware man reason ono onem o kan nyina ne say o se me mu ade ena me si 8 years me mu ade first makoto oba wo dem ho e obo ase me ko man frɛ no monso mo pesa ena makopam oba no mo pesa second makoto oba ena me pam no na so be ma na nka so yo obi a na ha mu ya ne de yeti du nkwa de me ka se be me fa mechi dia ende me boa ba okotena abo ase no obo ase na wanya cars mienu no enti no obo ne hwa mu saa third one me ko two girl no ena me pam girl no okay oka chere me se girl ni beko obedu nkwa be pam acha so wa pam girl ni maniko okay enti no so okọ ni papa yi enti me nto pan no fidu nkwa embe no bo ase wo san to pan no da bi me ko to wo be a mutu pan no enka echi ho ena me ko ji pan no na madam po so ma me nko na me wedwumem o madam o wo ye adwuma ben me so adepam oh okay ena ye kan ya na madam se o mi nkoje nko nti o ka chem se me ba ma me nsi fie okay ena me si me ko nso na me dudu me phones na me kita phone tu me dum ni nyina me ko fie na ga ni si fie ho na den na open hu nti a wudu me phone adenti na o se ma me mmefie obi a wo tu kwan me no neti adenti na ma me mmefie na se wan kasa no CID adwuma ya odo mame na se wan kasa no CID adwuma ya odo mi fifi mbe ma na kasa enyesi na wadwen akosim YQ no a kire o se o se ma me nkọ ha idi em se wo yese wo be konso na edem sa sha se wan fa antre ni mi sa enti e ba nsa no ma adwuni se bia o ye bibi
enti wonya nyima sem bisa na no me say 8 years one be ma atena afe baako emfie mienu saa 8 years eden poti enti ena wanya ho ade na wonso so na eden pa na nti ehye wonso nkran 8 years onya ho ade na ababawa wonso ne te wona dwamu na ntede na wo tede eden ntia mara me de se minim de ha no yiso mu frɛ na mu ebisa no there be one kasa so eden na ha wonso so se me kasa o me ho ade a o si Sarah nyabotre miniska na wo hwa no oniska ototo cars no oniska naska o ogogoto ne ka BM ni mpo na me si bla men to car no koye me ho ade wie na to car no o ka nya me so to car ni wie a obe me ho ade enti wonso 8 years na yenya ho ade na wo fi se da ben 10 years anasa wo ne twempna sen ansa wa ye ho ade den na esi nso ho kwan se wo be move ntem madam me ablantie no ho me kasa wa amwa me dia de maye bone na ni ile penye nsu Mariam me gira ha me da na sepa nyame nhla no na yire penyi wo ho obehu me no so ni yile okotu mitin san wie na me hu so wo yele na Mariam be o hye bia nyame nhla no nya ni kese okura penyi no oji utu because of be ma di mi ko chia no o ka kire me se ni ma eye mi ma ono nso ma eye mi ma ade be ma no okwa asore ben oye kremoni ofre nyame okay wonso ofre nyame dabi ba na we comfortable say anasa na oye okay say madam me ma fani say ma wutu me ni kunu ntime okay metra ho sa na hwen na ka say wutu a na abrabo no wapima na say me wunya be ma oye wo nko a wo dia wo be ware madam we na sa by like nipa no atu ti san wie enti ha enti we de kula unye yi na ne watu trinsen we no akwaware obi fufra tena ho na ze de madam akame metena ho by de waba fufuro no madam emwa adan na emwa me fa afo ni mfre be me yi kura say o se me ma frɛ ge na kan kire ge ni say me si be ma ni njai me o se onya me na say de waba no wuntimi me obebo ana omu me by me be ma na nya na adwen menti ase de be ma ni ye nyina nya na adwen ge ni di na ko baby to be frank me si be ma ye ohu madam ma ye nku nne obi kura nti ye case eno na ye mo problem no unim bibi eno na ye mo problem no na be ma me kan be ma no se umu ade so se de o kan no no se me mu ade enti no wo so 8 years no o so de pay replacement umu ade okwa wo ebia onya tokro bi etese odie no onya tokro bi asa enti no de so 8 years no ordinary ka mu o pebi nti afa no akwakonya de obu no mara we mpo de jai ni ho asem a waka akire no penye easy and forget bema na sa to wo unim so obu ade sa wo de oju hu di so obu ade enso se bema no so obu na fufuro e bai kra ni ho asem a waka akire nya easy enti ano bema de wo ka no se waka akokan no so akire oba no se wo ye papa nko ware o se menya papa nti obuka kwa kacha oba na se wo ye papa nko ware o enti won so watena ho saa na wujigum ena ya mede ena wo boa me na wo ankasa ontimi mo ho so nya adwuma emfa ho nto adwuma ma na se moa wo no wo ma no gese be ma bi boa wa na madam me po me ho we adwuma me si me ko ye adwuma we kura ablanta so ma me nko na me ne ti no ho se me ko ebia me ko jom kura se me fa fon frɛ no bla me ko jomu me ko me sta ho e je se of frɛ ne je se me ni fia ende wambu mi dia obeye me oden wambu mi dia obeye me obebo ene 8 years wo ko school school de makobi okọ tech anka we wie medicine makobi ankasa ana boase efio na eti wamu me obu mi titi mata de ka me anda ni mi braze e ma me yokun ba na oda so te ho na me da so ti mi fam papa say me na me mpa wale no enti asemba na me kom papa mu enim sesi a yesi hey na me say ndie me ametna me wu a me wu ba se say me din de say ye friend wali manso sesi o we hin o boase sisi den na opese abrantie wali wan so ye ma okay sisi a so oni mentimi ntren bio okay ento onso me na me nko onsumu because of me buy na taxi nekita no ese wenya private mienu kuma se den na me buy na o sini de bi de ama ne yire penyon fa hwe nkola no ende bi mpebi
enti wo ba ye na yire panyin ni wo ho no wo ho e no wato taxi e na wo na akwa site na yire panyin ni nko bi ono wo kuma ase ono no wo just oba no be obenye bi ana che onu okuma ase nti ese onu babu ase we jam mi wodunkwa hide am mi wodunkwa e je say onu station bi obekọ bia be no we cha ho no we ofa wo nko and e je say ohia onu wa flew no wa ba ofi wa de na no wa ba no wa flew nti on de on sum me se dan yetim onu aya we say rent na ewu okay o mu 2 year e no se mi nko pedan e dan so makopa ewi o ma me sika nko hide dan no no nsum me na me nkom baby so ntimi ni me tena waye bia ma me onsum sen o ma me 100 million 10,000 Ghana cedis ai abrante na ba so ho what's ni din de say wali manso chia ne Hello, Alaj. Yes. Good afternoon. Afternoon, it is saying. Yami adom na oswe. Adom. Oh, Yami adom. Me pa acho me de wa ba onia. Say say I also want me wale me bio. Ntimi de wa ba ho. Ayo. Mate. Bra me ma wa kwa baba Akoma 87.9 so. Yo, me bio so mama. Mpacho eya low radio no kakra mama. Me radio kwa. Sa wo hu. Eni eya no a chia oto kakra na. Asem frama bi nam wachi. Me we juma mantra. Me pacho ababa we ya woni ne kasa yes Sarah. Me pacho. Woni mu ne pa. Ni mu pa. Ma setina mu te sei. E den na si. Me ma setina mu de na bad. Na nye na say dey bad. Yes. Okay. E den na man ye bad. Okay, Sarah me na 6 years in. 6 years. 6 years. I'm in Natana. Okay. Me ko fi kobo koko. Esan se wi ase no ntumi nfa obi ba. Abra abushia enka ho. Nti me ko fa no me papa mo frɛ me. Na me ko introduce me e kire mo se enu mo ba no na ebe. Na fa olumen bi wo dumba. Afane se me papa. So no di me nim ama yakoye sa me na yi nyina. Nti na wa papa we ni me papa bi na oni hana wo sirim. Satan na ne ho fa no. Nti egidi ni pa di wo ho na nye pekope na se ogina so ye bibi. Na no kre na life na sara wo mu na nye mami. Na ene masemo ne misu. Ushia na masemo ne niso. Me pa cho se. Wo so ushia no foforo na masemo ne niso. Yes. Ono ati ho no ya we. Nti nyase bia meka asama to no so. So what you say? Me pa cho an. Very good. Nti me try as much as possible. Say me na eni na yetena sumdwem. Ampa. Ono be deny say o sisi ade. Say the na me hu no na me dwuno ho no. Me dwen ema no sisi ade o nti sa bi. I'm so okay. See, no nye dwuma. Ya na me di no kotu edwuma. Okay. Yeah, na me man chop money every day and night. Me man ni yeah na me hwe nkwala na school. Omo di dim, omo nta de shem. Every time. Iti ebedu mra bi. Ase nkomo aya na okwa nsem bi. Ama mama ma dwun be ba se gay ofamichi. O kan nsem bi to say. It's like I say wonu ne ka edwaman sama ase ofolu. Obi e boni e fa edwaman obi ko bo edwaman a ma wo ko kan se bia nipa ni ye no enya o so se enya hwe menti ase kan yi kan se bia radio so na obi kan se ma ko bo edwaman ani bia ye to honfo se bia nipa ni ye enya no instead of say bia ono mo be dwuman se o nka de ge ni ye ne wa anya de no no ono mo e fele ko se ne de enya hwe e de se kitwe bi. So yes, sir, na ya na defending ni pakro no. Yes. Nti dakro nkomodi bi mu ana. Onu akofa bae. Ni am huna no se no ho se si no wede. Oye. Nti wanya owebodam ana se no ho nto no.
ano ka no kwese ampa waye bi wa family but sabre no NCC ache it's okay I'm fanto Sarah ho se we ye kokra na no ye engineer Sarah ho se we ye ko a the way na get the act no call me try ya me bema before na me fa no so me che me se me wayere me ma me yere se ni tenase di Sarah be fi se wo bro ho ase na ware waka me yere no ho oba ye so me yere ka che no se on fa ne die no die ono so di Sarah die ba ye ne die sa to pepe na me yere ka che no Owusuaa Sarah reacting the mad you so ban do wa oya wo be makra no nete no oya wo be hu nti edidi mu fa no onu ankasa no tam ehunye ba bia yetim e ba ne tam ehunye na Sarah ka kire me say in free ho na me wo akwakrom ti me free ho no na me ko nti ban foforo na me Sarah ko tene mu eni be 6 months Sarah say my ministry in 2-3 years on and fight in the Jessica. It's okay. Then I wear my man, I say, I have nothing. It's okay, no problem. And I make all Kobusa man, or I mean, because when you busy para. If you ever Kobusa man, no man, so only one carry, only one trophy, or no, I will cook. Now, I don't know, no, inside a better cotton for car and once in this. Na Sarah nene na ma so okay so if you say don't make you hodia you do sika be mam okay I say oba na me na tidie o se me di mechi na yi sika no na ye ko mfu ko ji dan na me ko chiae it 2 years no so ye na me papa ka baby me kom papa yi o te ko bo sa na be ka kiro na bo me ho me kom papa yi na me tu ka ba ho e be tua 1 year, 2 years is cabin, a man. And a man is say, one tall bread, I would go and find running. Or do bread no buy no, you so fancy me junction or be bread no brain fee. Or do bread no brain fee no, and Taqua or bow hunting, and Taqua, giddy, make a can of Sarafabo, Panya in the tree. Moja Sunny. Blah, Nina and Paba. Hello, blah. Not the buona pie uti. Or no one at the phone. Blah. No, man, Paba. No cotton in the tree. Blah. Because when by large. The Bacaya sent. A large. Madame Rocco comes and my comedy. A large, me beside question. You want fear no more. I said no, or Moody Babagu is why too free or a plan winty. Now say if you're me, baby. The view, now acid again, you better acid a good room. Nanya boy, no, if you only want about time, you already said Babagu Juana Jono. If you're yet inside, baby, yet any Munkwane Epla. Maybe sour. Then I say, I'm going to mammy say if you, mammy cry if you're crying. Let me see. Then I'm no call my minimum, and then I'm American. Many won't come my minimum, yet you and you are James, son. And I'm a quad G, and mammy won't cast a young car, said the Judah. It is a wawa basso you and Sika dear and you do Sika Bemo. Now, yes, if you never become so if me from free boys and modern we can buy a share if you're for another way. Huh? Yeah, then you be acid, you be good. My God, you're so boy and I'm coffee or time with your animal. What time was so anything? Or any day, Nippon or Permanent Penna, then or the me. Now, do you know the per now one per acid no be good. Now, I'm not having me any day. Now, you're going to be from or buy. And I say about because I play so my minimum is plenty. One can ask the same. Who friend me say Manenkasa. Sarah Manenkasa. And I you pan udi no sway. Also buy no. Oh me buy na na me people about me buy again wo me ko wura dem na 300 cedi go free so na me say and again far from floor me betutu ni niam ayiska. O buy emponya abotana bi sa Sarah say e ye dey no go tutu. And also am say na me hwe from. Yedi people na matoti matade film e ma ne ka meanda ne me brazier wo e do twa abontin so asana me metambu ba na bo watiko mo abu mi aka me bu ba bo mo abu mi ma ne ka meanda ne me brazier makase wi okay o ba ya o betu so obi fi ho
say Yemia, say Yemia, say yeah, getting better the first one. Madam, me better get the first one. Sarah, because Manenka Nasem, Sarah Manenka Nasem. Man, Odia, Sarah Manenka Nasem, we na was in Bisabia, na we bisa, Miss Rel. Why? Manamati. Madam, Batran, it was so. Oh, but you honor, you probably told say your bow, say, or you mean, say, I'm proud, say, I'm a deal, or buy an about them, or because it's a and I need to me so. Again, I have a sister, Miss Canada, or buy my bedroom, and I'm so, Sarah. I don't know about to be, or bad, you have now only have the prayer, Medofo, Oba no ye unya ba, no ye wada. Oba no ye, say, my cousin sister. And let's say, make me a case, Mimi Makola, which I made you on our Waris Abayano, or what is here. Oh, okay. On our only Mobano. If you have a mechanical degree, and then the pastor and the other can say, you can degree, say, or say, Miminia Japadia, and you know, in the corridor station, no, continue Chefa. Si say no, or say, one and Tinebium, into no crack. Madam, dear man, meaning that was last year, and I should be by me any meaning. You should buy and say, so when it's our idea, now I say, well, I don't want to say CID. Kakra na recordo. Kakra na recordo. Asem di ba. No for negotiation for no for negotiation for the tembi. Madam, me if you are meeting. Wunyi ni say asem ba na say eye na so okoka. E bia baby anokra ne da no wo mfa nto ho na ma eye ana opese. Ono mom na woni abotre. Because only by matter. That's a confusion about. At once, now I know for phone say all for negotiation for. But we don't mistake away your for negotiation for cancer. Sarah say 8 years. Where Jana Wako worry about fro. Because Sarah say 6 years, 8 years. When the minister say back could be 2 years to get me. Or say 8 years. So last year, when I catch me, say 6 years. And now I see 8 years. Mr. Wale, how many years near? What's here then? Mr. Wale, 1 year Pepe no me no. You see, me no try how many months? How many years? 8 years, muna away. Months them, I date them. Oh, besides a month been a date. Alaji. Easter yani o wale mi wa Easter year mu ni 8 years. Na ye convention wa bank say so no di dada me a me too free dem papa high ma me mu. E go twi mi nia me nyina begu dem ho. O record o convention as na konya. Da bi na me ni tiba o se me metan na me pese metan ba convention ni ben no. E na o di me o se me fa me nia ma megu ni dem ho. O bo mpa ye nyina na u twi fam. Me po na be fa me ba na o de me aba. Chesa o convention mo dada nyame o. Eju ko chi na po Alaji o si ge na me betu ne enya ge na ko wale police ne wa ye wedding a o di ni ba oni ni ba WhatsApp o no so da ge na rama na e ware no. Ona oni police ni baby ni police ni baby. O si da rama ni ile no wale nyo na betu ni fie. Medumo mic. Na oni rama ni mic no. Alaji wo mo na wo ba ya no wa to say konfo wo ba wo musa gidi na abowre no na akoye saade no. Alaji Madam, she say I see 8 years, 6 years. Mama, some not here. The eco fast problem in buy because we were fight that was last month. I know you need to come out in India. I know no idea. You have pictures, videos, TikTok. At the Sunday, me say I'm happy for you. Let me say, what do you mean? You are happy for me for what? I don't know. I say, oh, any business. Na my home videos no be a catch when say me no Alaji no waka ni nyina nti sisi ano ni nyina be ono no kan no ni how ono no kan no Alaji so kan sen so kan sen ni nyina ko sisi ono no ti ho no de enti odi me ba na kwa pra na sen ni de enti odi me ba catch her na Sarah me se be de wa ba so wale mi bio mu a 8 years o promise ring ni da so hye me be so me na me nkom ba bi me so no se sen so say na de over farm no na me no ye adwuma bi ana me ni wa site o 1 year ni me ni unya enko site biom wa hye man so kwan so bla me ni wa bre adwuma ben na wo ye ma me
ejuma be na me yema na we do sika aka ho madam muna ma show 48 up to now baby a wuti o ma mi ni na me show mo na no kresa o ko fie ekọ share na promise ring eje list nyina madam me ko fie me ko bo kokko fie ene ewomrem ko bo kokko ana me ko bo kokko no susu ni bisa no me ka cross ni fie ono so alaji ewomrem se wo bo no kokko na ono na atena afekura o ho kwan se osum no na onim se me sum no se abuja no ka se yemra fie ana obi aba hono no enti no papa no se mi mfa no mra fie we yen ka asem no onim se papa no wo ho so onim se ni papa wo na obi aba ho enti ube sum ne se me opa ka se fa mi 2 weeks ne wa me chop money da me opa ka se fa mi bref odi mi kwa 2 weeks ne wa me chop money da akola na o ma ni hu se o fa se o rest data ni na bi akola yusu se me ko che ni papa because of floor line ma when mo tu akola di Rashid egu ni me ya fi bi akola no so ya no osu but no wu ko no na ga se akola no 4 years ni papa ewu nti oni ni papa o si o me fa ni se me ba e na o fa akola ni so o ba be na we yi akola na ma enti de biem o se dey de ono kra me mfa na to se me ba kra me hwe no ana se na me ka se o si eyi udi mi we kom papa fa me ko 2 weeks ne o ma ni chop money da ana wo ye so oni mi na enya akola no so ni akola no so enya alaji ana mbisa wo se wo na wo koye wo message a wo de ma me kra e wa ha alaji so wo mu maka tell me say ye nyan na me na me nti asie alaji na wo aka tell me say ye nyan na me nti asie ha so san ba busa me say me nso mo die e me hwe ma o e me hwe ye wo di ni be duabo na wa bo no so ekunkom ho ati alaji me ko so me mo bia o mo mo bia da alaji mama ba ka say Sarah nyabotre alaji mama pese yie to yie abaya e wona na atena anya hwe kura mo asere a kire mo ho da omma yie nto yie na de se fata no fama no na asundwe mra ne papa no wo ho ye nyina ye nka mom na ye hu kwan pa ye be fa so ama asundwe aba alaji da be na nka obenya ho obeba abaya we sa lady we say percent we ni ya bia na kan person na gbe ko enye no odi aye no alaji ko ye wa ko se mama bushafo alaji madam da be na obenya aba ya maga no obi eni wa bia na ye watena afidie kakaba e Muhammad abuwa na nyina no won kan kire mu waka o se wa bua no pa ma ya ma no onu anka se wonu adwuma na nse kwa me no 5 million anti je me ya busy man o ya busy man pa na me nso ma television so de ya mama ko nyase me metna so seriously ya ma wo metna so de abra na papa ne nka ho ne ensiesie since no me kase manya time e wo Sarah wa asan ho de banam me boa because the maya boa ge pa na no bisa bonu de che meka no in fact oba bi eni ho na ho ya makono pe bi nse me oba de ko ba kasa in fact me pa Sarah bisa no 3 days bia me Sarah 1 million 3 days bia everything is set and bravo to abrosa o why are there na ma ya die ma oba we na sa ba expose me na me sa me no betina enye bi da me di ka me di ma no se yen ton ko si me kura ho na ka ne nya dwuma kanka se de be ye nyina be ye ko ni mi ko tu ni 300 men ko ware no bi san se ware ba na me da na bi e wo mremu madam ko ware obi a ana no obi woni mpuna bi tena na se nipa no di na ho odi bua o se bia mutu ye bibi je pade bia na mo se one room na mo to car ba ko eno de wo chefa wo mu se odi mama no ana mi na ma decide say me ni won tena bi me mpo alaji no mu so ye ba san fra bo no an ka sa ka tere me ma me se wo ne me ntena Alaji me na record you me wa record wa ha ye odi ma me mame alaji no munsuo ye be san fra osisi a women to me so na fast and me to me sure this time eni je wa home alaji je wa home kakra ye be san fra osisi a why wa home na wa koma mra fom
Oh, madam, me ma kuma nko suru but no me person ya welfare. Me dia fama. Because me ya say sebi me we be ja kura na. Alaji. Me say dia oba ba so ko bi ni ma si. And dia wo pe. Oh ya fast me and fro. Asemu. Ahun fe. Emema na ebi ehu ofu. Mo bi hu ofu. Sao. Yo. Wato me so. Sadetie. Ewie. Kese mi hu de mi bi sa. Oh, glow fine. Enti dem wan say o say busa question very Sadetie. Oh. Which why nice. Last time wo fe owie ya pe bi no. They say the glow fine be ma. Owie ya pe bi no. Ono de onum dada o. Ye beluchi. Onum grow fine. This account. Min grow fine. We are nice. I feel that we grow fine. Yeah, more good be ado. No we grow fine. Say that be obegini. So muntimi nhwe me. Say that here. Say na pe no. Eh, ani me ne kwensa bi wi amaye bi. Obapa ma yenchia oni yenchia watiefo. Etiefo Joso. Echia watiefo. Na Dr. Grow fine de oba ya disua eni ebesua. Grow fine mojadura ye di kokoo na aye. Na omai mu ha ba bi obefa bia Grow fine giri dini. Efisi obi obenu maduro bia no onya ho ene ne de ana onya sunsunsuanso instantly. Intimre bia no e wo so no Grow fine mojaduro no se de be ya ebeboa ama oni pedua no anyini yie no waye kama. Na ene de e ba besua ade afa ye nua ma menstrual disorders. De ntia o menses e ba e maye. De ntia unya yaw ene de ntia wa hwe ya ubenya unya ba. Nti no ho asem na ne ye beka. Nti no ma ne tudwa fre wo nua ka kire se Dr. Grow fine ba ye ba besua de 0244 Uni ba ya do agim so 59 65 32 0244 59 65 32 ye come menstrual disorders nature say is not in order enye sa na Nyankopon bo no na obefa na wasase so yare enti dum Grow fine ye do na fasiesie o menses na ahwe ye awo betimi abo se de da bia ye ba ye ka no oba Nyankopon bo to ho nga Nyankopon de onkosua nyina ka ho fabra asase so fabewo enti nya asase so na ba peba wodi nkosua 1 million na agya kwan na de ba asase we so wunya 13 years awon stati se umu nsa no na ka 300,000 na chese 700,000 ahye da bia eguso hye enti wa hwe yi ankosua ne besa amu akokonfo so okopeba unya bi esa na asa yenu Grow fine mojadoro no se de be ya bibia be fine ne san kosua 300,000 akai emu 300 ana 400 pe na obeto no wasase we so eno bi na de be ya o menses eno bi na de be fam anyaba ne wan hweyi na wo to bomb so a eno ana wo se no wan hweyi a wo betimi abo num Grow fine mojadoro no se de be ya bibia be fine Nyankopon bo waba no wa man hormones stronko kase miensa estrogen progesterone follicle stimulating hormone eno na oba de begina so ahye ne nkosua na ode ato e de anya ne menses no de bia wo na sa hormones yi itibinya problems a edi wo how ene bre ema enti a doctor fo ye hwehwemu ame ehu se yeyi ema edubia si wa emu nsia ewo menstrual challenges ana menstrual problems sa ema nsia ba ko enya de obenya ba enti wo hwa asase yi so ewo a ema bibiri eniba enokre wa hwe ya awo betimi abo sa ema nsia fibroid ba beto ba koyem ema bibiri o ha fibroid o mu yem o mu nim jiso mu ko hospital kra ansa ne ho se fibroid o mu yem no Grow fine mojadoro no se de be ya beyi sa ha o nyina afiri ho sa ema nsia ba ko benya miscarriages yo mabi o ha onyem na se obeye 1000 ni nyina be sei efise bibi wo awodie no mu a ese awo no Grow fine mojadoro no se de be ya bibia be fine sa emansian ba ko benya menstrual pains severe pains ebe mo be transfer kra dia ma ne baba wan hwe yi a wo de yawo be ma baba tie so wo ajapade bia de be ma baba enye menstrual pains Grow fine mojadoro no se de be ya bibia be fine sa emai ba ko atenka beti akọ low libido oba bi wo ho a gise uti no eno kra wonte Grow fine mojadoro no a bibia be fine eno nti ye ba bebo menstrual challenges no
wumba ko amesiro tru mi kakwa hwe grofan no na dabone no amma ginamba yi ne awia yatoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual challenges no edosu pi emergency ye be bo kakra bi so ni akirikirem doctor for to ba ko dini ice cream period ne mess ne so a aduane edi aduane ontimi nibi ice cream tofin kwa na obedi susu ma body so ana mpacho baby tabre so aduane odi aduane ontimi ni tofin kwa nti sama na ya mu ntanya akese onu go fama yedo na bibia be fine aduane ontimi nibi wo force no kra nya de obetimi adi aduane odi sine nu kra be fiaba wo obi a wo sa problem so a onu go fama yedo na bibia be kama a doctor for to ba kudini aminoria ana eminoria emfie dunum no ba menses mai no wote ho emfie du no ba menses mai wonu go fama yedo na e ba biduru yare pad na wonto no a wo boabo sa sika na no wunya wo menopause nso na debe obi wa emfie du emfie num ne mai ye the line shi ni tuja bi be fraka me sero yare no go fama yedo nse de be bibia be fine your premenstrual syndrome aka na wotwe anane num ama ne bosume yaso no omu na ema ye time no se bosume yaso obeka mu saa kopem se mre ne beba efise moja na eba ne mu ayedu ebeyi atowo tem tik misra no go fama yedo ne mu nsane moja na eba ne mu ayedu eba o se ba sensuo emre ni bedane a eba se wo bia problem ebe ma o yawo onu go fama yedo no bibia be fine your dear friend metrorrhagia ono de ne bosume ne so a also we yen 7 days no we 2 days a we mu an no san 2 days obi yen de na otwe obi yen de 2 weeks metrorrhagia yare no go from agedro no se de be ya bibia be fine your dear friend oligomenorrhagia ono se de bosume ne so a esom koba ko pe we on so on topad ubuabu sikana no de bia so akọ operation eno ne cause sa fibers no yen go from agedro no se de be ya bibia be fine ya the doctor for friend dysmenorrhea painful menstruation yawiye we from agedro no se be ya sa ya we nyira be free ho sa oba na de oni na we adwuma monti ma adwuma o hyedem o fefe ni na kokomo popo eyituo tem misro no we from agedro no na nyi sa o hawo nyira free ho ya the menorrhagia ono ne menses ne mba eba so entwa oba bi wo ha bosume na ne menses guso ba yare busumi mienu obi wo ho a gise de to ambulance mo ko hospital ma yesa de moja nkusi ne so wan hwe ya de how bibri bebre ye de friend no endometriosis eno na yen ma menum ana yen na nam friend ani dane no wa wodi en ho ate nti wo ye message na sign na chikotus num ekogumu a utukusu ya na atom na asai woni be ma da sperm kutuma na asai na chese wo de awo ade awo no unya bi na sa problem so ye problem ye ya chen oba oda awompa so mpre no wo so awo nya ade a obenya bi yenu go fama ye don se de be ya sa ha wo nyina e be free ho da bia ye ba ye tue nua manumfo omu amu so contraceptives e de bo omu ho ban no eye na emom ko doctor ho man che say we na no mu jabefa because ebi ma oye allergic to sperm e na bi so block friends say nkosua no se de be ye be ko e be good chips no nti wa hwe ye a obewie na awo ne mba no go fama ye don se de be ya e be boa wo obi a wo sa problem we a fa go fan ye wadru 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya de ya kasa koko o man and ye grow from agedro no to hwe adro na koko da ho to ye obi a wani so biri wa no grow from agedro no we ye adwuma wa wia so we ye adwuma oja ho ni nyina ye moja masem no grow from agedro no wakoma bo periperi no grow from agedro no wo ho na so wonsa no na yo tititi yare no grow from agedro no waposo ye ya edwa na dwona mtimi na aduane siwo na mtimi di yare ye nua ma no menstrual disorders ho asem ne ye ka no empompo bobo na epai a mesro no grow from agedro no se de ye ka no obabu ho na tenka tiaira mesro hwe grow from agedro se de be ya bibia be fine obi dware wi no de afi dwene ho eno so ye yare emre ni ti mesro me kire ba bia obenya adro ni bi ato asante region ha de ba bia be fa bia obenya grow from agedro ni bi ato se ye pharmacy herbal chemical obenya grow from agedro no ye nka so na wakasa enam a eto adro no grow from odende obenya bi ato na mom se won kran mu amesro ko o kan shi drug lane case work herbal tinatek na naboache
Angel Repash Ubeja Grove Farm Majadron Biato Shama Yako Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama Ubeja Grove Farm Majadrono Asama Kasifuna Ubeja Grove Trap of Judah Ubeja Grove Farm Majadrono Amin and Amin Hosu Umbejabi Sana won Sawoma no Kodana Boache and Coco Fonina kwa Hillside ana Anti Akuba Sunya for kwa Kapeba Mose ana Green Light Ubeja Grove Farm Majadrono Takwa ana Prisia no ko wasa bidofie Unique Ba o Bogoso Takwa di AA Mensa Sana wo Kepkosa Bwachiansa ana pena sa udu wini ba bisa awrade obenya bi obuani pharmacy and 1000 pharmacy omo wa ana obenya bi wa sa na PK Gombila obenya bi otamale Wofu Majadro no de ba bia ba fa bia obenya bi ato emiri nti je number no ne ensre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yesinu go for Majadro no de go fa do go fa ba ene ya de go fa ba efia de de go fa ma ho belichia o do go fa bebre o de bebre fa ma de ehye mia me de be show se sisi a sanity eti obapa yebeja na watu odwumadie no medase pa grow fine Majadro na ote omonka no in fact abrantie no doctor one aya doctor no na me doctor grow fine no oh sir oh ma na o ma mentena si na buy o so buy ya kwa so the be chese the what to me so sanity me ma na bi wo vo nana momo time no na we mu bi o doctor yeah that's serious papa cho me de na ya na o de eja o mama me pa grow fine Majadro Dr. Grow fine na o te ne nka no ai pebie twa kwan na o ho enye fe pa me pa cho yenya na sawa hu Sarah ma na o ye me masem David wonne ne tena ye wan kan hwe ne so wafa na chi mene ne tena ye ogofa me kan se obu mi na o dwa me naked no na me kofa boy say like ohun obeka se oni me a stop na kan madi me ho nti boy no o dwam o boy dem because mene na anya hwe dem boa by me aso na me ka kire no wa na ka kire no me na me ka kire no wafa na chi se ma fa na chi nti on fa nche me nti enu po oji mi ko share crate e de pattern so de pattern kra Sarah yes we be feel no na so ya papa ye no so we be ko share crate bla me o wanji mi ko share e wo fa e wo ifa nye ebu ase na oji mi ko share Sarah that day na me buy offer ko run to one mo say me so ko run mo na me so mu no sa de no eyi kire no na me bi hu enyi anchile obla na ye hwe wo program say ya na be ma ni say oba na fa na chi ena me ka kire o say etwa ni mita mo ho eridi a wo hey yes na me ka kire o hey Sarah eh be na wo ko ka kire eh brain ana me di ko ani mo say me nye bi mo say why you see wanye bibia me ka sa na o say na ti sa de me ye bi ntimi so ko ma anye bia me so ko run ni mu enti nesa nya wa wo pemu na wo call say alaji mafa wachi na ye hwe mu program say ya na be ma ni say ni ya fa na chi na me kan da we won say ya me kan word bia wo be kai say before na ka sa ko su akuma no mita mo ho eridi a wo na me say ma me bisane say before na me to kan bisane say na me ka tro no o tu kwa koy nkomo mi ko ti me ka tro say ni nkomo serious pa na say wo like me be ho mo ba ya so ba ya san na me ko ti mo la o ba ya ye he pro na sa de no be to de e be to mo no bla na say me be ho no me ni bi a me ni ma wo na mu e bo to ofo a o sorry anajo e ya wo ade ntimi me be ho no me ni de wo na mu o fa na chi na be say o ni de na mu na alaji meba ma mi sana sem o fa na chi edi be say more than 5 years 5 years na say mo ti be 3 years na we ejumem e na o fa alaji na so fa wa chi ache e ne na o de bo ne kwa adu sele si o si get no fa na ba ni say o jam no wale onu ni statement o be ka say be o si mama when was the last time cry maka sa say cry when bishop ni bisano o le so hono mama si so we dey kwa na pata say we are o le so hono bisano so na get pass to say obi ati da o say dey na o de bo ne kwa adu
What they born of do so far wachi. Ofa wachi no na se enka wo jai no. Wo pe wa de enti na wotena ho. Bible no akwa yes say. Very good. Say wo fa wachi na wo pa. And say wo kunu fa wachi na wo pa fa wa de. On obi di no beba radio so akra na nye Sarah. So obi di no beba radio so kra na nye Sarah and di beba radio so. Bema. So wo no ana okai. Ye ma ya ma Sarah ne. Bema. Wabetuna enyeshi bisano de ma ya manu 2 weeks na wo nya chop no o sa na ho hyehyɛ no bisano eye den mutu dai me school fees na ma chia Sarah school fees amano na te hono na bra me nka so nya bi ma mi me light bill mutu dai me light bill na ma ko chia light bill me nka se unya bi ma me ba wo problem na be ni nyina o so no si mama si unti mfimi menumo mama ka cho se me si Alaji si say wo be ware ni biem o ware ni biem because any eja no ware sera bisano any eja no fine 4 months ni mama ka sam bi ntro be 4 months ni ana me ni di sa enkomo no na me say mama me be tuko akoba bi ni ko pa do na sama me ko ba me na mo akofi ho na wako kat ni mama na kasa as people say utuba or be Muslim but people say ba Muslim no say yes you are ready Allah is now okay na 4 months ya wonin obi atena 6 years wa wo 6 years 4 months ya na obehyehyama man say o metruba ensem ni ho no ma munyina enye ni papa ko na di enye ni papa ko na ye boni minim sa nese nka uhu we nyina from beginning minim se nya ona ode na ba nanso so baby akwa akoduru no baby nese ohun so on true ba no nese ohun so on true ba ntin ka men wasting time 6 years ka janama ne nko no ye ne me masama no enno every day na meka no na so wo pe onu na alaji wo pe alaji won so wo pe na akoyi nika itini ni bibi afa manu won so pe mu no ese wuja na kwan enye ya wo pe emra na asem ne ye ka baby won so wo pe emra ni bibi dia emra temini na sidan minima toka minima ejapedi bi emra onye nkete na akọkọ na busu efe okosa itan ko only me ko say tan we for chance ye wu ya kamasi de ni ewu yenya accident ni ewu ya kamasi de ni ewu ye bi o ka che me say mama no si jami o statement o be ke si mama si jami o frɛ me o so frɛ na mama bu afu mama it's I just say enka che me no mama so money mi jai o mama so no ni mi jai ya alaji oba ne de ona oba yi ni asem no aka o mienu ti abom ono na akofa na asem aba ni asem wo na waka o mu mienu ti na ye de na ono kofa se ono no koka se enam oba no so na me very good o ka che me say di alaji mo ja na kwan wo se o de kofa ho alaji madam kwan paso no beja na kwan madam obeja na kwan enu no eni ni ma no enu won pambra wonso wadwam ayanti asa na wode tena ya obi otena bonten obi onam abonten ende amfa ho obi onam abonten nkwala na me hwe na nya me ma obi onam abonten wonti onka sika nkonkoma no so tia bonten ka onhwa ne sa eyenti ase ne anamontu amutu yenti na ahwe no eyanamontuo ene ntiase e ba mu ntem enti na wo hwe no nti alaji de mra ne da no ye de beto de mra no nya de wo wakoma e ka na emom de mra ne se de mra no e ka ne ye de beto ti se opasum dua kakra bi anasa de wodi beja na kwan na koma beto ne yam no faja na kwan na wonso wasum njo alaji. Hello Alaji Friso
aha eya na enye de yen ye pe na emum de mra na ka ye nton wa de mra menwa ba mami memu akwaba meje osu mami eden na wo ma ye wie ye beku dwom na fei enkrofo edwatande ahodo madawroma wo mo eso yasene e wosika fam ne yenso ye bohu dawro da bia meka ne sede ye ka ne fie ha no wo ko dwoma so na ebi wo hon ma bomodia ehwehwe sanse yankasa so ya hwehwem fda fonso age atomu se eye eno nti work natural say yen kan for 3p garlic mixture enfama ene nyem pani sam ni suantra kare kani ba de wo de ene hwentia pepre suru wisa fam wisa nya kekedro kakra na ne garlic ya ye kan wudi bi atwimu na ye ka garlic so emfa so anke yen sore emfre fidie so yini na da yenim se de garlic no esi ebua ebe nipadua no eye from na enyini ewo ahoden mu enti 3p4 ene de anase work natural ena akofa 3p garlic mixture pacho e boost immune system no ede amount afei high blood pressure abani peduen mu moja no abroso enti e de pressure ene na ma wo behia wo menstrual pain no aya na yaw na edi akire no ano eso high sugar level obesity kese amroso stroke yade no adwojo ede wagu fam a asthma teshewa yade no garlic yi ebetumi aya wanwade o mai mu heba ene pharmaceutical shops ni nada ayama dan heba eka ho bi misty colenac apidank ene afei angelos kwai na kwaji work natural ene peyi bi eto me pacho ya shene so efama yen se bottle na edro no ewom no eye toa enti ehwe ho no mo a ebepai na bottle na nkasa ho no red cover ene ede afa ho afei ye de garlic kokko ato ho a eno betimi ahyene so 02489282 ama 0248928824 0201000021 yen kwaji Congo ointment na yen fanfa nipadua no eni ema nenye kama esini nipadua de yen sre emfentu kwan enti owidie nene no ensawansawa abeguani eniema na ye prekesen efiti wani besi wonase enya kono mepacho Congo ointment ene betumi aboawo mese wonantema propro no sei ne sitie en campaign pa ena etumi ejawo kaka rere age wonamani ede aboso a mepacho behia Congo ointment na etumi aboawa ma bibia so aye fine wo kwa wode ebisa herbal shops and pharmacy shops ahodo kasa wo mama wo Congo de ete wedie eni ema ma ne meme ni na ye emensima ne mema mema wo mo edimo no mo betimi ayibia ma na wo so wo de asrasa ne padue no eni ama bibia aye fine 0249017101 0240616161 Platinum packs ena ye kamfo ede ama ena dwumadie no adoso awade wo mabedinto wom ayiyo ewom na wo bia wo ye guy no ye premeni person nanim ebenyam nanim etie ewo ni program ase no Platinum packs ena odi ni nuane egumo enuane no wodi gum no eno ankasa na befrefre dom enti nipa no ko no kura wo hwese de packaging no na packs na aduane no egum no esi etiyero no wo bedi aduane no by force wo mo say ena companies a wo mo abaga na hasika pedudu enti LPG gas ni bi ena wo mo de ye enti behwe no na ebon kankan asanso so ama no ayefin Platinum packs ne de entesa enti for survey ewe yi asefo anuane no gumu na emfrefre dom emfa emang 0243908607 0244281117 Charistic Ventures yeguso kanfo Zahara nupani bi ede amount ejwaso ebisu save enti wokwa abenye nupani bi ede atom general body pains enetete wo sexual weakness anya manon kwa enomenya mema no so ayama ebi eha mo disease ben yade ben ena etete wo ema wo enya ahoto Charistic Ventures wo mo enende Zahara ede aba ebetumi abo pa amasa wo hawa yabosu yi yatene sei te ayafa wo mo ewo ahomen so 0246348334 0248569335 afin Alaska wo bia nani atie na woni mo shop Alaska Star Enterprise en wodi nani ekire ekwaje ene pa wo mo ena de wallpapers kama ede aba enyema ni nada abrochire nyema
enti Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, ne Denmark, afa Sweden ene o makwa kochi e dia fa hon ma wallpapers a etia pro na akona yesi school ho hotel ho restaurant ho ashore ho ne nye da bia na mo mere na ye de yesu picture e dia fam ho ya mo nkoje Alaska fo ne mani bi yes akra correction no emutimi pagya sansa asafo ba no wo ba no behunu se de decoration no esiko a enyu obi na beka se wonto na correction mu enfama eno achi ye wo bed sheet papa wallpapers blunt curtains original curtains TV strip lights epoxy chemicals waterproof chemicals stickers papa ye di esiesie fie wo pe ye kira kwan e wo kumase ha Mrs. Anoche Plaza edan ni mu ene wo ye ben Prudential Plaza e wo kumase edum wholesale any retail wo benya niema ni bi atom 0554114878 Alaska home of quality wallpapers Emma's Global Link Limited medofo aba wutirimu so obetu kwan ebi a wutwotwo muchobi ene wo ho ena wo peso kwaye love kakra wo ye nurse ni lab technician wo ye pharmacist anase abaye adwuma yi bi ena wo mu ene ikura banker teacher driver engineer anase businessman na wo pese wutu kwan na afei ukotwa obra no so ewo ho a Emma's Global Link ene tonsa edefro wo mo chese enkrata ho hyehyeye bia aya fa bedan wo mo no mo nya ne fine enfama sanse ansha wo bi beri obu katapa ama wo ye mo ahyew enti work visa assistant study visa assistant study and work visa assistant permanent resident application nini na de ye ho adwuma edemawa bibia nso etimi eye kama wo kumase ha na odofo bi wo enkran wo ya akwantu ho enhyehye ya akache ne se onko emaxo eye wager white cross ye ne West African Decotals no no waka so contemporary so ehwe nimu afei kumase ha asafo ye ne senate office no ehwe nimu me pa cho wo kono ayira no abomoden afrem 053-582-3871 0205874034 obaya yemfa we ni nkogu second part me ya ase wie me hu mi nwa bi ofia oze me hu mi nwa bi ofia uni ade hia mi nwa bi uni ade hia me ne hye adwuma ya ase what yes yeah what e chire ho we sinani enya sam kitwa time have all Mr. Ze baby ode ne dia kodu no me ne hye ase o mi nwa bi echinjina chichi wonderful me da asi mi nwa so ma mia me call my china me hwe ya so wala audience am keka so de aba ewie da na wo ma me so fene so de ayede abi sesa mate etiefo ene ahwefo apomdencha kese pa ena me di free time herbal center so ye ebre obibia otiem na osanso ehwe me ene awie me therefore part time herbal center ye di no kukuda mienu ena aba adwaman eso na ene emu baako ena ye ba bedi ho enkomo na sa wo peye no ni bi nso ato a me therefore pa fuani trum e wo pharmacy shop chemical shop ena herbal shop one a wo per time herbal mixture time HH ni bi nso ato no etu ato nso enfo no enchiremu e wo KNG aseye Mr. Herbal Dani Herbal Fred Mens Colinac baby ayetu no to no bia benya time ye no pani bibia ato medofo pa me the doctor number no aba betudwa aha no emekuma bi na yede ye adwuma e wa ha eno nti se wanya bre entie ankosi anase se de mesia chirechiremu no onti ase eyi a ene efa doctor number na ne ntwetwe nkomo no age nchemu abru mi die eso no wabusa question bi aposo obusa every doctor ho ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eti emuji eye time herbal mixture medofo pa doctor wasua de doctor wonimude doctor haban bi akasa doctor ete eno nti doctor say kane no yentete bremu no na me maame me nananom ekeka no bina haba manu ehini ebom ni yahye ni se dudo anopa wia ni anwume obebubo bi eno nti ni apomden no esipi na esita ena ye say ye haba ma no ye etu ogu ni akwa akofa na ema bi e de aba bekeka ya apomden eho enna ma yade ato atese yade ato ahye yeso ebiem na doctors sa konfo wo ye nchi enna na doctor akos
sua habamo ho ade doctor sua de no wonim de habama bia ye mani padua eno akeka no bina habama no ehini abom ena ode aye time herbal mixture na dro we so for man ageta menua be mama me papa sa wotie me a time herbal mixture eye bibiduro krogen ye ya ye die mu esan se bibiduro etu yade ase me se onwomto ni bi wo se me do sa yade etese bibiduro eno tese wotie me a me do for pa ma bibiduro enye wonso a wonom aduane a wodi watade a wo hye fa bibiduro nat na bibiduro nso de nya bibiduro bia na bibiduro time herbal mixture edamufu aba akopɛ eduro we de to malaria ase ena menu mienu dia dance se ye man Ghana hanom se ye mosquito free baabi ababa woro bia ntontom se menie esan se sebio efi ena epai entontom na gata ye da wopono ye chi ya me pa chon wo mu choki ensuo bi etai mu obi hwie nwura na ode agumu bola bi ensuo ato agu so a epai entontom no enya se bia gata ni mu anase bola ni baabi entontom paye no eho na wotena oda bi da entontom ti atese ekopɛ won ano aduane entontom ano aduane ewo ye ni paye ho na obeka no otwe umogya no ewia owo poison bi ewo nimu no de amaye ni padua no na sa poison na abodie mu nyansafo hwehwɛ me say edi de bi a friend plasmodium parasite hwɛ edin wei ena entontom no sa ohaw no de ma oni padua na ensunsan so bebre ena edadi ewo oni padua no abonten ene emu na ode na no bro no ema wa ekodi nsamoni pii afi na watwe mienu no na ensunsan so boni ameba bebobo so yi ebedadi ewo ni padua no eni malaria eba oswa eja wotipaye etimi mani subre eba oso etimi ma wonum to kra wontin enidie afa etimi de honam ya honam royo awianka elboy wo so de awo edewo ebeye kakra na wo de ehyew edewo woni padua no entimi enyina faako enche we nyina ekyere se emwo wan omani eden so yede ba ko eba oso a ensunsan so bebre ena dadi owo wedie no eni ede ekyere se emwo wan omani eden eno ti se wutu ase a enkofa drobia keke emfa nkamwa we fedura eni eden edura ano eden edura ye adwuma ntemso edronde eye ba kope eye time herbal mixture ose afi malaria fever bia aye ziba ewo mu no ebetu akọ medofo pa malaria ho ekum ni papa o malaria wudini malaria ho hu ankasa eno obi won ma yade malaria malaria de say normal medofo pa malaria ekum ni pa oba na wo ko suku dem no ose oba ni nkosua ade na bibi enye ye emafie enso eninje na oba no wabusa se owa apomde mapa sa kroni ni apomde mapa adesua ne betre se de wontimu ba akokra me maame suku da mon tontom ne nsonkro nso sebio echenipa eno ti maame so wutie mi a oba no so wo ko suku dem a so time herbal mixture eto ne bag mu se me ba numbi anopa awia ne anwumre na ema wapomde no bibia endeda na akwan so se de ese na efata me do for pass wutie mi a so time herbal mixture so kra ajeje mu to bi se wo fie ho ebusuan chen fedro time herbal mixture numbi anopa awia ne anwumre abra wodidi awie na ebebo atu malaria na se ama won so ho ato obi nso se manum ato kra mentumi enidie o mia wani di wowe eja aduane si wonim na wontumi enidie yesete baako timie no timiensa perefo pa eba ne sa na re aho ho mi anan kam timi didie ma me maka se da wodidi aja ebi ma wodidi aja ebi na ne de ye de nie medofo pa se wonum to eya na are ho na se wonum so ya kwansidi a oyefono tokro ebedem na oyefono ekuro so eba emani paduane ye boho na ni paduane de ahompopo kasa echo medofo pa ewo so utimi edidi aduane wowe ede mese sam kwan te sa abrama wotu ewo so utimi edidi na ni paduane enya na hoode na utimi ko onwuma eso na adru amekanfo ede amawo eye time herbal mixture obi semenso mani so ebrime medofo pa awia na ye nemu no eye awia bia ano eden ankasa awia ne timi bo nsunte ma yete se de obi na ahwo waso ne obi awia na abo sa no na awia ne mu nsunsan so bo ne ba ko ne se ede chemato bebro moja na de enisubre aba abesio so medofo pa siesie omoja time herbal mixture eye adura se wonom a ebo siesie omoja no ema omoja no ebeda normal obi wona ne moja eso ate oye oba afeni menses no emaye obeye de obeye so still ema waso adema fa afuru na won fa afuru nemom ne moja ne ebi ni won
mpo na ne menses no abayi me do for pass ye beto aso no ma me nti ye number no so ebiem fa ne doctor antwetwe nkomo no aginchemu abrim se sansa me bre no enche na aso number no eye 0244 417 669 0244 417 669 TIME time herbal mixture so wotiem na sa won so edura na dwa wontumi enna wo bebre sa ebra wo sa wogi wa home eye bra wada nipadua na home gi ebre ene bra wada na sa wontumi ana ama nipadua no anye na home a afi ade achi a wa wonya den so wonti apo wo betwetwe mu santwemu so twa insida etimi sesa o mood kra wonya nka obesren so wo sra enye ye woti adwumam na wotonko asa nipadua no ensisi so ye ekyere se wontumi ana nipadua no anye na home ade a enya home ewo nipadua no eye akoma nipadua na akwa baabi ade eje na home ebra wada eno ntimi dofo pa da na trade ampoma de pa bi echiwa wonya ahode sonko ede akwa wunwuma eso na edura me kanfo ede amaw na siesie hormones no na timi ama wada eye time herbal mixture obi se me nante kakra bi ana wabre wo nante kakra obebi a obebre esanse me pa chosra de bone adoso woni padua no emu ekwan ya ifa so didie emro ye didie ne niema bi a ye di koye ni paduam amasra de adoso woni padua ni mu eno ntina wo nante kakra bi a no wabre no na akoma bo se ntententente me dofo pa e wo so wutimi eje wa home me pa cho na ne sra de bone ni nyina efu ni padua no emu edura me kanfo ede amaw eye time herbal mixture obi se me honam nyina etutu me adwumaden brefo enro amande ni ya spending the weekend no ye ba be pe edi ashem enro amande ne Tuesday adwumaden kwa ye pem ye koto na ye sore na ye ti ato na ye pija ye nema ye be ba bedru fie no na ye honam nyina etutu ye na ya poso etutu ye ye ma ye na so kra enye ye ma ye nsa so a enye ye ya aduane si ye no ye didi wie ya na yada esanse ye honam nyina ejejeja ade e betu ntimi enko nwuma eso na adura me kanfo edi amaw eye time herbal mixture me se ko pharmacy shop chemical shop and a herbal shop ne ko peye no ibi eto na so open dodo eto na do ani atwem e okay engine aso ye mystery about dani herbal baby ye tu no to no bia benya time ye nupa ni bibia ato mebe no ayebe je doctor number ne ntwetwe nkomo ne bisa question bia eye 0244 417 669 0244 417 669 TIME time abi yeda si bebe abi Sarah ma mama mienu ese omani je ho why ready find them my ready why ready hey now ma okron abi ma okron meme wo ma okron ana ekro bi antu ekro bi ene me ho sa me ka se unya broken heart nche entin kama ukro wu ansa ekro bi ene wo dabi ekwan da ho momra ekwan da ho omomra matia eni abi twen ye be ba osusesi a Peggy ye nwa ba ya asemi waje nchire ne se nchire waje ne nko ana ye friend say ni di say alaji ai enka waye ne efata a empenyemfo de bia omoka se wo hye wo ba na se wo do na e wo se wo de ne ye den e kofi e wo se wo de ne kofi o hye no o hye no wa bontene nanso o de ne kofi e ma abusua hu se obe tene mfie nko anwotwe biko nka wo do bi de mana woti menye sika kwa koto asase wonye sika kwa koto ka wonye sika to ayalolo ananko se pragia wanti mi anwene ho se obeya me ne tena ye no eye ne wo nhira na ebi aso me so a ama metimi enye sika to sa na eme ni nyina oba no so kakra me ka che ne se ya sebi na eye sign na ene na miwiem but na adwene anye no ententema me ne ho se be ma na woni ni tu anamo no be ma na onye obe ma wo so ne ne tena se obo ebi odukotu adwuma suem okọ adwuma odoko ebia ompe oba sebi oya akwadefo but bema
oko fifi ni niemam oko to oba wo ho no enya baako enya mienu enya miensa be enan saa be makro ya owo yere e won so ye kremoni otimi ware dodo bi a wo ye den ope nanso ka kremoni dia nko otimi ware dodo a wo pe no nko ohia wo kokoko na acha nka afe e wo se nko ware wo kan because emerensi no kwan se oba ware na be enan ba wo dia mpena ko afie nwotwe wo be makro ya wasa kwa to se ma be enan wo sesen e wo ne nchen different ma oba de ne ka che wo se oba che wo wan che wo ho e na wo te wo e na kwa wie wo se yo e na kwa wie wo se ene wo se ko oba ne hunu se be ma we de opon ne ma kitenkite menya wo no nyina no e wo se ka me pem ba bi tina awari anya force unya bi wari da unya kokon ase wo anya bi wari a enya chinchine twan e ma yesu anyansa se minim na ye odojimi o se na adwe na wo fo moment na se eni so oba o kai wo se woni suban efie nwotwe wo hu se woni suban yesi se ekomu di nipa ne kasa anko ena omme susu a na ya ne kasa anko sise de na wo kan na be man e bia na ade bia na onya no oban ne mu na ma na no fo mu nya na onya bi wo mo ho enti na wo ye no like oye no ododo no se be ya onya oba bia ote se wo no a na one na ye den ahye wo me ke bibia kire oba na ya ware no onhwe yie efise eyo oba bi su fifire oba bi su bre enenne wote ho a wo ye den wote ye no se ma oba no ni kunu no anane mpra no wa assemble coming kan kunu because okay say you kunu because okobo kokoko se oni ni kunu no wa assemble kan mesre oba na ya worry na o yesika wa float fie se on hwe ni yie because enne de ye de ye we no wo anhwe ye a obekoko ware do to so miensa onu so be de bi ba be ye wo ye da se bre en woni na nya enti sa se bi wona so woni na kan mesre no onyi na no free ye na se na no tra no na so oba ni de abufuo eke bibia be ma no onka no kwankyere wo be ma no onka no kwankyere de ene wan wano ni wan hwe ye obeki kamuti abum me da se nya mo mani da wono be ma no mesre no oso won pedi biem sasa no kan onko no nko sum no okay no nko sum no boko ye da se enko kyere bebi e kyere ye da se papa je obaya brem asem no se na sitie no ya bibi kakra wo hwa be ma ne de ofre nyame na oba no emfre nyame saa na asem na kwakoye en oba no kwa no wasan ya lucky awaye ne se be ma ne ba be fa wo no na be ma ne san wo yiri panyi wo hodada ama ne yiri panyi na ka chew se wo ba eye me ba o se wo yes campo a ono akọ setimi yes campo e de so be ma ne de so e ma ye de brew enti ka den ka utimpo ayeye emma ni bi akọ obema bi ho awaware obi e da hospital because obi kunu okọ yenti ya bo obi dua because obi kunu okọ yenti obi da prison because obi kunu okọ yenti o de ya je o fel sumpo ama yire panyi no eno kra ye what esa pe wasem na bema na kasa no o se wo muade o ponchi wo no oba na ntimi antra se anwene ehunu o se mi muade etimesesa be ma de so pe we jawa obeka se wo muade ba o kan ni hawa kire wo oguso o kan ni hawa na so trase na o dini hu se mi kuni otai kase etimesesa kakra nti 8 years ni ye beba ho we oba na se na megina so ameka se yire enti oba no funso na oye ya bema na gina so odi bonu kwadu ene okofa oba foforo de be hye na chi 8 years no na se kwotena sese ehunu se bema na kan sem se enti ka menyina so fansesa mabra bo na aware ne to aso nye den enko because enye mema o mu frɛ nyame nyina na timi ware obi on frɛ nyame wabo kokoko ebusu ansi ho kwan enka wodie kwa no eba be yensen na ho ayensen ya ma yenya ni jinkremofo ma ho kwatimi akwa konye bia ware wani je bi ho o ye hu bia bi ho yefe pa obi ho ye bi efo musuman anka wunya bia nke betimi aba bet ana nima bi enhye da emma kwansa but wodie di yabo kokoko that means entiasa ya adwuma na wodu suban bi kakra no abesesa nyama we nyina mame ko bema no so oni obat na 8 years bema na oka 6 years oba no so 8 years 8 years so we aban a enka esgracia wagimienu mame ka che bema no 8 years na oba ne tena ye no se ko ya aban a
enka waje esgracia mienu 4 years enya sam ketwa oba ni betra sika ni kura wo kotu no me tumi kwa mu sika ni so 10,000 enka wakaya ma ne kura de ka na ka ho kura de ma no enye wasomdua akoko ware wo se gina phone so kasa enya no eyiya no waje ma kura 10,000 afili obi ka one day 8 years or say 10,000 car no can car ben limousine and Rolls Royce Lexus 2024 model na na won tibi fa mo ba no enye wasomdwe chese kwase buo no so buo ba no yebani scan bia ka ho 8 years kobusa MP4 ne president for so omko 4 years yema omo sen sani edimo mo no ba 8 years ebunu kwase akofo ba foforo se na me na ta na me na mahwe ne anti abisa benti o fa wodi 10,000 odi bi be ka ho ofu ya kono na sika na huri es gracia so won di bioma na so ban so beti ase na so fise bibia enkoda na onko de baby no onko de baby dia es gracia oba beje ento onye ready ye ba ye da se kwensabi bramuni enko ya na nsem bi wo ha na obese ginjeme saa na ye kan ya na ginjeme che se emma yenhye yi pa yenhye yi me mabra bom de wuntimi kura ne mentwempena afe menye ebida ane sa wo be ware me a ehun hia se wo hwe me a 10 years ansa na wa ware me menye sa wo ba ne bi wo ba no wagimi onimu nyansa no kura na me ka kirewo no kura ye ba akopɛ ne kan ya nanso ye kana ye ho adura eye se ne sei ho na wutimi kotena be ma ba ko ho e ma ni do so wa fie nwotwe na afe kora busumi e wo mi yesen afe busumi e wo afe ba akopɛ mu no yesen enti mu busumi mienu no wa afa ho usu wo pa chese busumi ba ko ne koba ye no suban etise nyinsen suban etise nyinsen eboba soro enti sanana wo hoi na se wo daada me a wo rebe fi ho kra wo be de subie di what I say usuna wo ban no wo be de na di abra wani kra na wo ho am ye hu se ye hwe yi wa obey hu nenti wo di be machi wo ko yo bi wo ho wo yonko da no da wo de beye no de beye wo soso wo ko ye na ka ye oba papa no ka ko hu so wa ye no say me passem da bi nanso be ma do ye kremoni aye omo mamre otimi ware aduasa timi ye ho no kra da hia me na emom wo de wo ho a wo ye krafo no a wo mpa nie nan no esese wo ko hu se obi wo ho no ka wo jai wo mu no mo tena ye mfa nkodi obi by na bia nka wanya ba ma bi aso mu a wone na bobra akompempenso bi o se abranje na nka nje ne se na obi wo ho wo be hu science wone be ma ho no ye ma afodi a wo hu o me kan nje se makoso obi pekejetia wa wo hye ewiem hwe ne ye bi kura be mu hu se enyo na numu ton se okokote wo ba eno nkwa wo ka ye nyane sa be na ya se num that means nipa no oye polygamy ontimi ne oba ba akonye den entena enti wo na kasa kire wo ho na kye wo ho boko ko pawemfo bi a wono be konkan abobra but wo ni nyina so na wodi akire ena beram so reporte ebi na bema ne done pa media misikan etwa no kreturo do na akoma yeka timi nka se wa yamfum so bema na yamfum so omo mienu nyina no omo nye papa efri se bema na kan asem bi se oba no nani nso ade ena ya no kreturo do maybe kasa enya bobo what I say oba otim ne kono fa ade board e wo so che within one hwe kire bobo wo sekan oso de bo ba epai niti ana me kan wo ba wa hunu a oba besia ni koku odu a wotimi predi pama moja ba wo nsuro no e wo so wo se ni tiri mu be yesum entinya wo se nka ba ma no so hwe ne nsu ye ebi ano no wo se on fampen biem ebi ahyase na ope no
na opene pa na ne ye bi oba ne ye kire no emema omo se fem temtem ebi ohu a wo so wo do fa ha wo do sen ha na wo ye ne ye bi pe na ne sen afem na se bi kura wo hu ade anya wo hu a na se fem na de wa hyeda aya kire no ebi antokwa bi a wo ne mma bi kokokon wo no ho what ya say wo broma wo brunua wo yese bemans hwanie na me fom kra say ne ka no and oba wo do be ma no so koto ono wo ba oba yen ka hye o mene na wunya wo no nko a wo de na tena se eno na ma yentimi nye ha wo ka ne bokwa na ni timi wu papa afi wo ntimi nko ho biem on se ni su ene ne koko renren prepre ni penti okọ ware wa ma na mane onim do betimi aye ebi aware na se no betim de nseka kotokrodu abedwa egu omo so aware na se enu nti no de sie no onsuro obi aware ansa na wo ba de menyi ni so aware oba bi a wosuro na ebia ne ye bi enti wonsumo no so wose ompeni biem a wo de yanto omusu ne nkyene na emom no onfa amamre de sese na ese onko no nsumu no yada se Reverend Sia Apai life. The road is already clear. Clear my yonkoi. Fanta brutal clear. Fantastic clear. Ofifatory clear. Bonded and sunded clear. No shaking. The road is already clear. Clear my mitie obana semno. Na mitie be manon so asemno. On se ya woniema bi e wo Bible mu a wontimi nkwati nyame asem enya ade bi a wo ye bia oba ne minhia na ba bia da be ma ne minhia na ba bia da but oba ne suban a odi tifie ama be ma ne si omu ade no ada adi e wo station ha on se mema no ye kwoware ema ana ye pe oba bi ne natena me woni ma hodo be miensa me de study oba Owusuaa oba onim kasa oba menene tena madwuma meye no ebetimi akoyi ebre bia na me bobo ewo kuma pem stars ewo asante mampon me kofa gabi na gela me kofa no chese ba loka ne dige na chi no enya asenketo me ankasa no awosen ka me mama ni da ho na nka me hwa ade bi because girl na me kofa no first day a girl no ekokire me ni fie no nipa me hia no first e wo fie ho a wo kire se ne wo fani no abodam de otosu mienu nso no oye yarefo a chese ne nsa ako efie na okire me no efie ne fa abuagu omu jare no kra no ye didua ana atwere no eti no na wosen ka me study bibi hunu se efie na me komu no enye fie a ye komu aware na awreho semba ko ewo mu na se eduru time bi wo ha na se kuma pem stars ye tua ye nyina ye ka ya se menko ami pe anwa ama because of ba law kubia ne di oba na chi a me kofa no nti ba man ene oba yi tonight semfie nsian semfie nwotwe o ono ne hunu ni no onim a wahunu a oba no ho ebi a ono oba na tena ne ne nnwuma ekoyi eno nti ana one ne tena ya akosi saa bre no but me study be man kasa ene oba na kasa wa ha no ade a mempe ne oba me ne wanya asem ne bia waka wo de awie na me ka me de no wano ne nam chese wo hunu so oba na no odene ankasa sen be ma no na Bible say emma mummra mo ho ase emma mema na emma nso enya do emfama mo ahobrase na ama odi odo no ana wo pe se won kono nkoye wo ho ade na ye ye wo ho ade ene ye ya anka wo tobo utime fa bo na ade apai be ma na tiko enkoye jase de me pesa me kan nyina na se be ma no onfa no ho adwene na onhwe na onya oba no kwan na oba no enko no baabi eti no the Reverend Sia Apai life
menso de me wa meka no yeah that's the Reverend abena oba fayokoi yento so na fe yensan so enko edwaman so de kemu no ye bonite na fe yasore dwumadi no eso na wonim se Abozo Herbal Clinic wo modaroma wo mo se yenkamfo emfa ema wo se enei wone a eye bibiduro no ebu so papa wo bi ase ne de ene ye nenso okotitu mo remudi usika no ya de ekọ hono mo a ebrekuma bi na ya de no asode agina se yirenchen eno nti Abozo Herbal Clinic se yenkamfo emfa ma wo yade nko ade ane de hahan na etu ase wo se wo nipa wo mo enimu de na afi wo mo enimu woma eno nti wo ba na hahan no se de yade no esitie bia ye konwuram ekotete wo so eno wahaban de brebre kuma bi na ye tu yade na se de ma wo mo se ema no se sei enemu no empnachie no ese no ena awade no so egu no enti wo hunu se de obesi ni bema no ada anhwa na eno so kra ho nsem akwakoye bibie wo ho enti Abozo sebra na se yade bi kra ena monemu no etimi abemu a yade ahaban ebeka wo ma bibia ayekama no achi typhoid fever eka ho bi junsomu yade abem STDs eno so yade no eka ho bi wusisi no sisie no na yade abemu ani na no agbozofo ena eka ede amayen kuma se ha de cham so ene wo Old Insurance Junction no emu 0553417752 eno ye kuma se for a number na emo to nkra no ede ama obi a owo enkran dia eye kwashiman ehon so number enie 0241750282 Dance Luxury Villas enso ye kanfo ede amao dance se wo ba wo mo aso ya enye mistake na abehunu se bia wo fie safoa ehwe wo botuma a wanhwe ya na wo kasa wo sheben esanse wo mo sese wo mo aso ya wo pa kama awafo na mo ba foforo no wo mo so mo package tronko ede mama mo ba nso a ebo no eda form hwese ya ma apartment kama yesiesie mo bibia ewo mu dada wo ben no atade a wo ba behye afensu ya ma spacious and well finished hotel rooms a wo da mo a wotimi sa wo dadan mo afensu so restaurant papa enwo nuane kama na afei wo didi a bibia eye kama ebi wo ho internet cafe no printing ewo ho photocopy ubetimi aye scanning of documents ubetimi aye bibia wo ho afei gym aye dey etnetne ya pomo so ebi wo ho na ahye so efama yen say yen laundry no eye same day pickup na chese eda wo de entade ne bekosi yensi no sadana ena yen so ye betimi atoso ede ama okuma se ha ye wota no so denchemo so ye ne Ezion Trinity Day Care School no ehye enimo ya buku yen e wo number yi so 0579900040 0249272007 Victorious Jesus Power Ministry ene Abokuma Heba etonsa ede afewo mama bibi say yen kamfo emfa ema wo se yade ni na wo mo so ye ene ede ba say ye ne honhom mu na anye yi a na afi no ye de afa honam ni ne de hahan no enso ekeka na bibia aye kama mama bibi say aweye bremo wono ne nyame asoma na wasra ne ngo enu ti se de yade no esitie bia wade mpaibo etache na afi ne spiritual doctor Abokuma Heba so eboa no na afi de eye honhom no eno so ya hwehwem ne de mpaye kro na atayeche se de be ya krankro ya de ni nada ye betu ase ede ama ona ma bibia aye kama wose de na esi wani mu aye Goliath aninti abrabo mu no wonu ne wo wachie bra mama bibi ho na ye mompaye pa eni mpaye ewo ho ma bibia nso enye kama ye do wunti ye si hia ye binada bia na ye fanye counseling entina se endo so ya de no emu na afa ye wada na ye counseling ne se wia ye de mpaibo ataito afa ikosi adan so anopo na woche ekosi anopo duba ko eno so ye ne won so esom ewe ya so ye mepacha wo panyen a eno ane se wodi wani ebechire mu ewe kokoo mu last stop eno ewe feyi ase ye djuma efiti juada ekosi kwasi ada anopo na woche ene fa ekosi awia donko eno fa eno eye Abokuma Heba no djumedi a wodie eno no mepacha obetimi so afaka na afei wasi ewo eputuoja wudru ha bisasa wo ko mama bibi aso ye akoda be so nsa ede wako 02422252
3225 0243 321097 N17 Lunch and Restaurant and so from Ediane restaurant papa ehoni yekodidie efion kwan e na abafu nua ne nso ye no bi ewo ho a check ne tilapia wode be ma opa ama won so wafili wanum enuane ne de ye boso achese ye nhore ha enti bomodenfo ani echiremu ewo N17 Lounge and Restaurant na kodidi eduane pa wonya ho ho ya afa ne fa ho na yenyigi nani emfama Agric Junction kwada so kwantempo ne so ene ewo eda ye adwuma eyadwada ekosi ada anopa no ndu na chese aka eja ede egum 053 066 8585 0542787278 Time herbal mixture encha ye kra ene ete wo monka time for senyare wani na TIME time herbal mixture ena eboyen malaria fever TIME loss of appetite TIME general body pain TIME immune system na yen support TIME time herbal mixture ena eboyen herbal ene pharmacy shops ni nanso ayekrado wo ho wunti bibia se na fe wo haw no so bisam penimfo se wonum time ni bia ebetumi aboa na fe wa fe 0244417669 0244417669 grow fine herbal tonic eweye mremo tonic ba ko aye ba benom na fe aboa yen ama nipadua no aye fine eye grow fine herbal tonic ena ye nonom we de mojaduro mu nina eye super mojaduro mu nina kenkon enopa na eboa yen mojaduro na aba no wononom a won no pass de besi aye no grow fine se bray sanse de enuane no akeka ho a wonom no na ehihye nipadua no ama bibia aye kama wonum na ato meka se wi akonhoma etwa se witimi edidima ahoba won sa no wonan na aye titiriti ena krokro etimi achewo de enkoye ewo nipadua mu bia grow fine herbal tonic ebetumi abro ma bibia so aye kama 0244596532 024459636532 wohwehwen your digital herbal clinic wo Kumasi Amakum roundabout Bank of Africa kwaji nupani bi na wonso witimi grow fine we be biscuit say ye wieni ni na no enumu no den ya ebepe bibi say de ebefu enumu enti M4 foods one more energy we be biscuit aba me pa cha we bia no apase bi de ama oyonko enye de bia no obi besra wa be no aduane de ama no etoda ye ne drink now the peri biscuit ni bi no tonom pasa e wo plate no so ne fama hoho na wa ba besra no worry pa obedi ho adanse sanse e crunchy diabetes for ni nanso etime sanse sugar na e wom no enoso e na fa low in cholesterol na e very tasty a wonya bia ebetumi abo ebo ne so da form package no enwa e na efrefredom ye kodwama so ya yenkai mommy siemfa bi hye nkoda no snack bag mo na bibia enye kama we be biscuit me kope biare yanso nwi bi no fa bi ema na bedwafo sanse no de snack ba ko a eboa pa me yenum so atoso no ya abena yen fancy se me de menum ye me de menim dada mame ti ribi no me ribi Ebusiafo na me koso akacho se obi sisiu se wo how bi ompna twen aware nsem te se ne asara de ne dia bayi ope ensem bi se bi anase ensem ano ye bi ma wo hawa eya frame 053 050 7849 0530507849 0530507849 ebusiafo enko phone lines no so obetimi e de wadwenkyere a efa asem yi ho aba ewo 0243114497 0243114497 producer mamenka 3 3 mpacho 0243 114497 0243114497 and I say 03224980350 03224980350. Hello. Pacho my radio set in Uncle from Kakra. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mama. Pacho my radio set in Uncle from Kakra my I really call them. Pacho yentio.
Akoma tuntunya na. Mbacho ane. Yeah, ikra busiafo ho nyina. Ebusiafo nyina joso. Ibina ya di friend ni 1937. Obia ni yo esimo. Ye ni mo pa. Eja na ho te sei. Oba ade ada o ma. Ye da se pa. Antwa ho di na meka sasi. Ai. Ari am tata me kan he. Ndani probu bidi. Wọ́n ṣe ẹ̀dùnfùdí adìẹ ẹ̀dùnṣẹ́ ọ̀wọ́n takra. Nàdí Amẹ́ríkà ni fẹ́ ọba ni n'eni àná họ bèbí ká n'eni àná họ n'edi Amẹ́ríkà sáà ni fẹ́ ọba adìẹ kẹ ọbẹ̀ ẹ̀ma ehu náà ọdún kọ́ nfìyẹ ẹ̀yẹ́ náà dàkú àná mìíràn ní ìdíyẹ ájà ká wọ́wọ́ yìí. Anase ewompna ebia wakobi unu ho akosim adan enema ayo anu abanu ye huye ye dedodo nibe omo huye ye de ye hinda adika kiani ni anu ni sididu o de change se anane ho dare mu na sa koda se na opian ko suba efiti ya ni amefew no do ati ma sa kana man ya da se ma sa mo ya ware iti bi am kan sia ni se wanya ko ye ti akola ni ko fitiri wa ko abu akanu iti nsan ya de o ba san ya de ma no ko fie e mo ko hunu ndanifo enti se abase e tu on pani no ja ni dia won ti ya na ko tifi e tu odi ni ko fie na mramre bi e wo ho no okokoye ansana ne ho fan yeda se dia me kan ti jamu se yeda se bebre obetimi ede wadwenkyere no aba. Hello, good afternoon. Alaji pacho Rabbi Emi abano. That's it. That money discussion. Okay. And this watching and what na ads in mano. And this at the food and I'm away you know about men and what they and water. Hey, scan what that money to mano. And then I know here. Yen na ba man ya oba no wasem no kan wasi ni na. One another. Onye bianya mo depend. It won't see me aba no. Yeah, that's bebre. Hello. Hello, Obara. Yes, darling. Good afternoon. Your friend Nana didn't cafe from Bobija. Nana Pacho Yentio. Obara, my pa, Yaman coming. And then the moving to Sophia. I am Juman way and imagine Dopa. I imagine the Domin Slano. Share Obama, dear Ben will pay. You need any debt. And he said the number is American. You need any debt. Who say Muadi, open your coil, Wadi. Ọba imu adie die ye be man nka no ntia se ene o die ye ye ho adie ma wo eti fi kwa di sha wa no peti to bu ase o ko no wo ye dada obi fi a wo de be ba wo o ne ye ana akwata le ho eti apamu akọ obi fi e kom le biem ene sa amla no ko e tan se ni obi atrabe emu ati ati ni shimu Nisi mo ma nfa ni coffee o nisi mo be abon ni be wa ko se mi ebi na wo ko la me ko ati nisi mo ya fa so pinta ati o ni mi ye onye ne na o mi ye ne o say hello went to me hello good afternoon. That's it. Pacho. But I'm got a face of English here. If you am Pacho into you. The Pacho, I some number in Bemucacra. Okay. I boy, no, there, nothing. Why, dear? There, no, I saw didn't the view. And yet, Enti na wole na to come out in happen anya mbaso opevege into anya into again no the better again say order me yo ko ati na yami agin in time ko on catch us for
the margina. Let me mention also apa oba adentina chinchina virgin ope and I was die or get that the SU anka when you anka na was apo the get that and to get in the anka when you with me akọ na agin into one day me asset now what them be now about and akọ the need to be brand you know can me come on no way to ma yeah that see bebre ye try ho abasisi a ne ato course no so rise and shine, it's another day to stay on point. Toast is spread, it's still on point. Watch it spread, it's all day long. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Watch it spread, it's still on point. For your bread, it's still on point. For your toast, it's still on point. It's yummy delicious, it's still on point. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. For your toast, it's still on point. It's still on point. Fortune spread, it's yummy delicious. It's still on point. Fortune spread, delicious, creamy, and always on point. This advert is FDA approved. Hey, me don't we are see. Let's say grow fine dear. I'm away fine, Papa. Why see? Sell house to go fine. Why no me show crying? Hey, I worry for. Na dey na money this year. Somewhere secret dey. Aha! Grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum waso aba. Ebo afufuro yie pa. Yeah, the young kese ye koko e na so da ye. Ense mu hwam. Emu so da. Enti wo ye obi a wuntumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonum ato a wuntumi ne di. Aduane pampan fa so na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bi a na wo sai otitisi. Afei, wo ba wontumi mo ne sai ye. Wonum grow fine moja dro no. Na ebo ni podwani siesie ne ye pa. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tram e wo Kumasi asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani abi dro depo bia wo di mo. Sawo pencheshemu fresano Messi 0244 596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Moja drum super. What is that? And your body be. Hey, no chewing time. Your body be. You be so nature. What's about you be? Ready. There is a new biscuit in town. From one of your Oyaba biscuit. Baby biscuit. Okay, now present number from an pay. It's tasty and crunchy. Baby biscuit. Oh yeah, corner your dog red. Nazaria. What's about that? It's good. Fuck a snack no. No for several party now. So what about the grill? Brother, once you buy a board or trot run baby biscuit to the beer. 4% you want different sizes so. No bullshit the form a day. I'm 4/4. And now you be biscuit. 0266 830003 050 68 51 927. And gratuity FDA. Apollo. Baby biscuit. It's good. Hey, aso stafita na pambet na ha no. Mesi mi to hwiu. Na so na pa yia na ebe yi niam ma awo. Kese na wato niam yedi na akone ba wo kan sika. O so fo na ko hia no sese no. O so fa me ko ho. Bempah, ni na tre. Odi fo be. Me nua me ni sofu bia. Kese me ton platinum packs. Wa. Platinum packs. O bia to bi o. Unim. Enkanim no be CO2 na yai. Unim CO2. Carbon dioxide ya ho me ko me yai. Correct. Now so nka me hu. Amo kala pepire. Na ne ho so wadin. Me so me kwakọ ye me ho platinum mankasa. Me ko gina so. Mo amoton wache. Mo amoton indomie. Esa amade tofo apomuden ti. Da wodwe ne paka, dwen platinum packs. Mesi aso nyankopon shirawo. Three time I tell me platinum packs. Ama for dijo me kama. Mesi platinum packs. No aneko.
Ojidini amane dɔso nanso Nyakopɔn ɛbɛgye no afiri ne nyinaa mu. Ɛdeɛn ɛna ayɛ ziba ɛwɔ abrabom adwumasɛm awo akwantuo Victorious Jesus Power Ministry ɛyɛ dwankɔbea kuro ɛwieye brɛ mu Nyakopɔn ɛnam prophetess Victoria Aboagye ma bibi ɛne pastor Paul Ejeiso ɛgye nyamema afiri mpuche mu ɛhɔ ɛyɛ biaye a yɛde mpaebɔ ɛne ahaban ebom etu honhom mu ɛne honam mu haw nyinaa ase yɛto nsa frɔw sɛ ɛbena da bia ɛyɛ counseling behia ma bibi 1-on-1 yɛwɔ da bia nso ɛyɛ mpaebɔ a anibere wɔ mu a yɛmmerɛ ho kwasia da ɛyɛ asɔre kɛseɛ da bia nso ɛyɛ bibiduro ayaresa soronkom awo nantie duro asɔ ɛne deɛ ɔwɔ yadeɛ bia ɛnhyia ma bibi Victorious Jesus Power Ministry ɛwɔ fɛyi ase kokoo mu last stop 0242225225 anaasɛ 0243321079 Victorious Jesus Power Ministry. Jesus can set you free. Papa J. Obaya. Yeah, young quay. I did it. Can my memfa a number way and to ja. Wow, how be so BCC. If you're a Dahani, how? If you're how? Obia Jusika so you be one yam out. Line number 2 jano. Fapensi natural. Quasibo. With the Fabra. Akoma Nsem yawa hama 0530 50 78 49 0530 50 78 49 enti tro number no how be a ofra ye no be kasa sisi ya na ya hwe asolve problem e dia ma de tene se eye ababa wan Sarah ene ne kunu into de ye ne be kasa na ya hwe bebi a wo se yade asem no to se wo so mo site na fine sense se mo tena so na wo se ye bibi na bibi akoma to form a ye wo se be adwuma de ne nyina ma bibi akoso kama me kye obi a o tie sa be otimi free be nyame hye obi a ye da se Reverend Sia wonderful ya heard the radio ya any baby radio dia bedu ya na radio na wase ya danase aha asumdue fie aha problems last stop say bibi na kyere wo so bibi na ha wadwene a bo modern say ode beba na de ba ehu emuaye no aha eni be free aba ntino ya de rade nchia ma obi a ochena nso rade ya domo a obete yenka ya da say Queen Sabi yo etiefo nyame nhira obi biara a wonya obre editi akoma so nsem menim se mo de besua de na eye be ma ne de otwene mu ene betene ye pe obesum oba no ofa no efie nti wo sa odini kofie na de wo oyema abusua na afi obi atumi efa ne ho na ababa won susu na ni nso ade se de be ma ne kana onfiri ne no nsesa na amfa na anko ama ekuna nyame benya ede ama no watumi atena mu ache onhwe ne suban yie ma yen ya da se mama ajwa nana ya yeko ayeko abranche no o mesum lady no okay if you say empena twen wotwe emfie nwotwe sebi nka oye force bill anko ye korea bill enanka oye efuo no ye nanko ye hwesofo kra nanko wo chefa yeden ewum ni subanye anye nyina ye gitumbanye ne nete nanso osensuo mawo osiniema ena ebi kra oba no ho lak eka ho bi na niema wa achieve nyina wo ye den wo achieve ye se be ya oba ne mfa yawudie enka nsem ye ngu be ma na brabo so no onya nyame de nenso so obi de yawo eka asem kirewa enne unhu so nsunsan so bo kine bi te ebesere 100 million na oba ne kan ne de wo so na no ne fom ye me de me di nkomo wacho na no afo esewala isha nyame adomo china ebehia usuafo sani ye ka no ye se oba ne subanye na emom nipa ye refi se obi a wo ne bad side and na upusu nipa so you get the bad side of the person what you say upusu nipa ye den a ni big side na ewo ni mu no usuban bi be yi na pie abusuafo akoma mu nsem ni medin e de nana ya Owusuaa Bempah me ne madbadwafo e na ye tena se de bre unyame adom a o china ye besan so ehia makraw